Tego fia tolu ma nave me silu ki su o Yesu o lo tanto tautai. O le mafuanga fo ile mafua yo de tautai ya e favor de ya so e tautai ya e fo yo favor. Ma ui manu le tanto folonga ona o Yesu o lo tanto tautai e pe yo po le pese. Amatari e fo ile tanto por kalame amata o le dei fo iva yaso. O le aso lo na tolu le nei o le masina lo na luo le nei tau sanga lua fe lua se fulu ma le lima. Ma yo por pese o Yesu o lo tatou tautai. Io o a mea o mai e tatou te le solo muli ai au a oia. Ia o le tau te sili i folonga. O Samoa ia o le atunu u folau. O le atunu u e ilonga o na tautai. I la tau fo i la tau te faa e le tai, i la tau te tauina fo i ele vao. Ia. E matautia Samoa i ona talaanga. Ia o nei a tautai uma. Ia e sili a le na whaia tautai uma. Whamai e le sili le mea na whai. I le na whaia. Lono winga e sili a le na whaia mea uma. O Yesu le o lo tātou tautai. Ia le fo mafuai o na tautai iae. Whaivaro tātou o tinu tautai iae. Ngā luenga. Ia o tiu te fo i mo tātou nafa. E masani ai lo tātou. Wa tinu o le toa wauna le nei asiata. Se e mai peau mangalu ngalu o le ea. Tautua oe ma faa wau le tautua e longo longo puia lii. Ia ma tu talinga. Ia wa fo i mea sa tutupu o mea o le a tutupu. O mea o lo loma o na tutupu. O mea fo i sa tutupu ai e le ofia faa lia ma faa iloa na tutupu. O mea fo i o lo faa wau pea o na tutupu. Ai pe i fōringa i mumusu e faa iloa o lo tutupu pea. Wangongo. Ai aunga umai de upu lea. Tutupu. O le upu faa mamafa. O le faa iloa ina o mea sa o lo ma o le a tutupu. Ia o le tā ua le na, maua fo isi na ata, ia maua fo isi na wha malo si au mo oe, ia mai se fo i la tau e iai ngase o mai o tūlanga wha pena, o wha alongona ti ngā o le tino, ia e avea fo i le nei porokalame ma vailaha au sua malie. Ia e wha nofo mali e ai o le si fo i taimi toe ha ina e whaia ni whai unga le sao. Ia e toe pālau aka. Wairi si aka ngā pie pā wha mai la ke ia leo koe wa toe nofo ai mau whai unga ni tau whai e le sao. A talo whalea. I le amataga re reiva yaso i le aso ngafua. O le masina na lua o le whatu atatu ia Februari. Ia e pe ia fo i wale vanga a makar kausanga. E sao. Ia, whataro whatula ia le angale leo tātou matai siri le langi. Ia, wa o ia o le tu o wholaunga e le to siri la sautala. La lewa mana ia i le whaima watu nei pese ia a matai. O pese e whao Sofia ai manatu e whao Sofia langona, whao Sofia moe ngā luanga. Ia, e te toe tō manatu ai le angale leo le tua i le savalinga. Wa o le ua tō i tua apolima. Wa umale weekend. Ia nisi o tunu upe Amerika o le upongi sa ua uma fo i le aso sa la tau ia. A o madou lea ua whaasifo le aso ngafua. E te toi tō mana doi lea ma e whaaftaia le angale leo le tua. A wa o ia sa muli sa mua sa o ngā tutonu le tātou fulonga. Whatalo whatu leo asiata. Ia mo o tō umalava lea ua mawhai o na mai mo mai. Fi wa ko puru ngau ma pack and save la ko wa le ya ma se le I vai mai lo sa lo pack and save ongo sa I mai wait your moment if I like ola sa ngor if I like to you wait your moment ongo sa mana tua mai fo yo to o le to titi to ai tau no my God Father. O ia lea na luatu o na savalia ma tu tonu la vai masingi lea. Iyo. E mo foi vakulunga lea ka le masingi. Iyo e po fea na tupu ai mane e maka ukia le mele o ia ile tatu. Ai tu te loto. Se me fele lenga to vai me for nga peken se o le la tu o fa talofa. Tu te loto. Ai o tele ma mea mana naia. Ua tutupu mai fo ilele
e tātou te whaailoa atu ai. Le moi ma le moi. Na, ka hua ia, o le ke leo le story o le mele le asorongi. Ia, ai mai se la le article le watusi mai nei Samoa, but please, allow me se i whaita tau whaatalofa. So ia, o le mele i o le matua vau ngā kā le i wharara. Le ai, e tāua, people need to know these things. Whaatalofa atu ai la, ia, i le... pa ia la silasi o wo ma pa anga mai ali tatu por kalame tatu ya you have a job to do share tatu por kalame elenga o lo sau ma e ngau mai vaku news o ke vai fo e so ro muar ka nga ka le le ke vai ko va nga ka mai manga fa la ku news ele ke li vai wa she nga ka por kalame yo tango share por kalame awa ke po le fua pe ai loa mai e lau wo HRPP. Awa ke po le fua pe ai loa mai e lau e kalesia HRPP po lau whainga ruenga HRPP. Ia pe fast or whatsoever. Awa ke po le fua ngame wa ole ke pisa nge de su engole a. E te pisa de su engole a mi o tonu. A o lau lafi fo ia. Okay, come again. Yes. E te pisa mai a dea o mai, I like asiata and lei a taua, ka malea, go straight, sauka ko. Ai a whea koe kango siat po kalame o lo lafia. O whike muse kango sia ke ua whapea mai ia, e ke makamaka fo i wa te roa. Aua te whapea nā. Ioi, like, love and share. Share te topo kalame. O le whaatalofa whapitoa mo tātou whawhenga inga taulangi. Iyo, whio yo le tala lei whaatalofa atu. Wa o vaai masila mio Samoa i le tele o whawhenga inga totoa. Totoa loto ngā luenga. Leanga o me whapengi, soli. E iai ngai whaife au e uru fia e le mea ka ua le whporokiki. Ona nana tia ai leo le mea e le tala noa iai. Ioi. Yes. O I tātou te loa, e iei fo I whaafia ngai ngā e ongo kokongi kupe I mea ia. Ngā esea ia leo le mea ua whai. Ai e ke si la fia le lei le whaafia ngai ngā. E la unga sao I le upu. Le ngai mana tua mai fo. O le esenga o menei. O lea kau ke kuku e ki ngeia le meo leona le wha maongi marwhai mea pio pio. O le ufi. Tātou te leo, o le tātou te, o le fight, we are fighting against le ufi. Ave ese le upu leo le fau. Ai kako ka ngofi e whaasa o le upu. O le ufi. I think that's a correct term. O le ufi o mea. Wa le vanga ufi mai mea I le amakanga. Ma fu angala lea. Lea la ua waku isi kanga kai le fia ufufi e manga o waku e uncover mea ia. Uncover, discover, unveil. O ha umale. O lea la ua mangu wa iloilunga. Ma le fei kai or ko akele. Tangata na manana o ufufi. So to me la, it's not a fight against faufaunga. No. Lea ngai le whako a faufaungi mea ia. E le ongi mea whako a fau kai mingi, o mea wa already wa mausali le whaunga. Se de wila a maka vo ia asiro. Yes. O mea kau ke pisa ingi, e le ongi mea fau whako a whaunga ngafi, o mea wa leva whau. In fact, some of these things nga whau mai more than 30 years ago. Some of these more than 20. Who knows, maybe more than 40 or 50 years ago. So, ele o se kako fight la against ingi faufaunga. O le fight le kau ke whaia, it's against ufi. Yeah, e sao. It makes sense le nga. Yeah. Yes. O ai lea e willing e ufi pea, ma ufi pea. Wanang o le mea ngā le kupu. E la kuror kanga kai kau kala kilo e la o whaalongolongo le mela o tupu mai Samoa. Wai kangia wa pisa le au public servants to low.
ka isi ka ngaka whainga ruenga le au pio pio, ka ko ia au pio pio la yei, e lea a fia ai i la tau o lo ngā lulu fight against the corruptions, kusa o ka ngaka wa leva, tangata pio pio ngumera ka singa ngai kukongu public servants. Molo u whaaloalo ai ia uku. Yes. O le mela le watupu, e feika, pe a makanga langa aku, langa o le a koea, o le a susu e lunga. Le mea o le kanga mea le kakanga, lai ufi a mangase. Fatalo fatu fio yo tala le anga ua mafua o fayak. O le mafua anga. Lea ua musuia e le anganga pa ia o le tua, le to tele o le au wosi taulanga po o le au ave fu o le tala le lei po au whainga luenga le tua. Le ua whaanganga inga. Ale wa amaka. Oka. Le ua whaanga inga. Waila ele sau o le whaanga inga la ua sa. O le whaanga inga ngā le ua la unga sa o ai kamaya le upu. O le mena la ua tupu. So e fiwa la taita. Ka koruia whapenga. E fiwa ka i le mele iai le taita pio. E makua I lave vea le upua le atua le la launga inga e whawhianga inga. Ma e whaati ngā talinga pe yo la tau talinga. Se iau o I le taimi e wha mati la tila mai ai le atua. Whatalo whalalea e tu ina tu mo feo yo le tala le lei mau tau whaletua ma lo le tutoa. Whawhitai lo tau nganga I le upumoni leanga o loko whaivalea. E whaako a leanga, le wha leanga, pe a whai e mangu mā lo ai mea whapurkiki. Yeah. Yes, a whai kau ke whamai e lengi ngiar purkiki ma le upua le atua, e eilonga ka ua. Ai e lea ka kaunga saure purkiki ele lea, overpowered, au whai ngā ruenga le akua. E ka kau o ngā sau, ai whekanga fiaku le au whai ngā ruenga le akua, I le suafo Yesu, e makua sai ai le au whai porokiki parpala, ma sai aku ai malako ngā ruenga o loo whai. Whao ngā le suafo Yesu, yeah. O le mea ngā kaunga kupu. E te tauna matua I sau ngoa whawhianga inga, I le suafo Yesu, o le ngā maliu mo oi ma e sai ai kou mea ngai whai. Ai tau te whaafofonga antu roa ua amata na sui le tonu, anga ingisi o whawhianga inga. Ia, ua le sai ala I le upumongi, a ua sai ngi kupi. Morila le whamaro, mar whafteitele. Ia, ua una tofia le tua o lātou alanga ina le suenga o le mea moni, ma le whamaoni, ma le whaia o le amio tonu o le tua. Ia, ona o maile o whamaro ia tatou umona tatou watu, kau ke umaro kako marolonga fo I mai. Whawhelo I Godfather. Se kako koe whakepa I le back and save lena mahasia nei I le aulian le la. Ai o te fiafe mai e whamalo atu whaafetaitele I wo mapaanga mamae ale tātou Blue TV ma le proklame le nei o le tau te iai. O tau o loo fia I le tau tua ma le au nanga, ai mai se o tamama te nā mātutua, ia se o lava I le malosi I whanau laiti ma le talavou ia ma le se kankapiko I la ikiki lava o ke la kui Amerika ai o mai ngai mākua vo e marako whangau laiki ai wha mai ngai ka maiki that's the man I saw on TV yeah. Kusore mea lea kupu wa madua I mai tau le leilo o wata nei tamaiti ma nei whanau wa wha mai e tā lo le whaa po le valu e nga po le iwa Amerika po le se furu isis keki o le teimi fo le na ua leto e saos ta mai titi le TV ai ua na o le ata lava o le urupo e va ai ma fu angala nga ka kela ai ki va yo kamai ki wa ro mai that's the man I saw on TV eu ka fa pengi soli ko iki o kala ku ko iki o kala ku fa pe me sika mai kiki that's the man that mom and dad always fight about e be ya Godfather e ma ke lo nga vai ya Godfather fa pe mai that's the man le misa ya tati mama adalo fatu e wo ma pa anga mai ali tatu Blue TV ya subscribe le tatu YouTube channel tu te lo oto
o le tau fesoasoa ni silile na mo le matou o unanga. Yes, le nga le se fe akula ukala lea. O le kele o isi sponsors. Na fe atu. E isi sponsors ngō mai fola mai wa fia whaasala lau ma whaalau iloa. Ai tau te ilo o tau. Because o lako affiliations fa HRPP. Wa koe so lako ma koe la lafi. Yes, le wa ufaya tu moni lafa. Fa fetai sa Maria ngalilei. Matou sponsors o lo ia le taimil nei. E le o fa apea o avea le fa aporokiki. E tau fia i fua le fai pisingisi le lei. Yes. A ore ko akele o isi ka ko sponsor sai ai. Na no mai fola mai la o mai. Ai muli ane e fa malulu mai. Mai o ia ko ke lo ala ngai e mau ke ainga ia esa unga ko ila epa ainga ia pai mala fai. O to sila za mo ile me o kupu ngi fai pisingisi. Ai a fua ia i le tele o customers i te lo na ia u i overseas customers. Ko kiki fast lo. Ioi. Ko kiki ha over kai mi ka fa koi. A ko ko ho fu fa ngala ko pisingi. Ia. Maybe la volta le mena le la tupu nei. E o fa nga pisingi. Sole. Wo fa por kiki a uma. Pei maybe o lo sia so ka ngo su e to te fie menga le la ka ngo su uma ma pisingi si HRPP ko ngi usila. Leila to associations we ngale ma HRPP mai sia ko ngu Australia ma overseas lo fa kwai ai me pi fa ilo o matu awa afa fa ga inga afa kampangi la fokupe au ko la fu ya o le Western Union wa kamanga ile ni por kiki ga ya on sai ya si so ko ka kalo pe ko fa mi nga yes because all unfairness kele o foi fale inga moni ala ukala e kele o isi fale inga ya ma ko ngi usila Australia ma America mi bi tau tatu ka ngofi identify po ile au ia ngala ko lo ila ia le e ko e mafuala ko fa alifu ko e mafuala ko sa pasui ma me o ka akikia ya i rungo faka ele mangi au HRPP ko faka yes Afa ia lo ai ke sila ke ko ke sila ya not yet au ke longa o se kai mi ar ngi ka usanga ka unga ka ko a faia o le mele le la tu la mai le si au la lafi ia o ingala o ke tu te ya la ka ko su e uma po fe ia so anyways go and subscribe subscribe le tato YouTube channel ia o le tele fo yo ila to subscribe ia i matulanga ia pinga se furu sengi e pe subscribe sa wa su sengi e pe furu pe lu su sengi e vai ia o lo sao fo ile na ia ile tulanga fo ia lua pala ai uma sponsors kulo ia ala elis e fa awa le tautua mala o nanga ia ine fa ne yo no po tulanga fo lo ia fa te le lava ya mato major sponsors ma mato sponsors o lo fa maoni e mese fo loyal to us fa te le pulenga le SMI peanga ka fayak e umau ese paki o ese isi paki ai fau farisa e fau fale a onga e fau fale maoka malawa o a uma me uma e le ia se kampangi fa moinga e kukusa me SMI pulea e tamali isa moa ma tulanga fa pena ya atala no fa totonga ina mo tamalawa mo tonga is the best yes malama lele ya lupe makasila i ku ainga ngofoa moenga o a uma me fa pena lau pusaku o sefe ya malama lele to e fa nga ai tatou lau papa la popo a matulanga fa pena sorry malo losi fo i yes a tatou tala noa i tulanga o fa taunga online Pacific 40 malita lofa voucher tatou tala noa inisio o loa ia pe yo matou nei le tasi market wo longa le tautua nei fo tautua mala una fatalo fatoi manisio tatou sponsors ele nei vanga fo yo le viafi ia le tatou Polynesian market i Utah tasile fale inga matau tia male fale loa i Utah fale loa mo so se mana tu ina fo ile mo wai le tatou tauta yai merchandise in le Polynesian market i Utah fa pena fo le tatou
Pacific Link ina i melepone au se talia fionga fa muina Yoane ma le fletua fa te telefo i amnisi o tatou pisinisi lango sua tatu malolonga foi mai fa feilo I Godfather I lungo por kalami ma se au mai se au lilinga o le back and save issue ai mai se o le tustu singa le wa au mai le Samoa Observer fa pe mai wa fa ko ese ia le fale o loa po le kampangi po le pisingisi le anga kupu ai le video le vevesi ua fa malo lo pe o kukuli fo ingi kenge fainga ruenga skolua e maka ukia le story le Samoa Observer tatou talanoa ia pe mai tatou malolonga. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Talofa lava. Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart. Ora ni au fufu ngol ni tai au ore ai ke i kari mai la o la ofisini ko i kai au. Po walu mau ta penanga le ta i ta mai. O malo lo limpa ka kari para ka mi ke biri ko i ka felo i ka ska ki o ya back and say. Na ya. Ya ala o fi au pai mai wa. Mo biri ko ya. Sa va mo lo. Ka ki o ka fa o back and say mai pe mosca inga fu. Atalo fatu le te loa wa matua fatalitali mai lava le tunu ule ia toa Godfather ia po le se tua patatua o le ta asia singa le back and save le so ana lela le uli ana lela o le ia sauno ko se ma fanga fo mo singi ka po ka ki mo singi le ma sa mia o ko sila mai le ka le ku inga le o to sila mai tu sao le ma o au mai le vainga le sa va ai tanga te tonu o fale tu sala le mo singi ko ngwa le ke ku ia le machine le tu sala machine tonu wale le the magic machine le vesinge le kungu ia agiro ra ukala le foi voi tala winga ta malanga so le wa mai kau ma o ngai ke ngi ki ala ia so fa ko nga ngai lo savari wa ma jo fa lu nei na ta o te mo la vi kungu fa ka di mai ia o ti savali e se mai nai le so fa le nga bang o la ko le fa le pe fodinga fo ile pe fa ale mo tonu ia nai pe ko fe kai mo ka ora kunga nga o se vale ko ngi kong so rai mumu wa kai lo fo ile mumu la ngo fo ile matua mumu mai ia ke ngi ya o so ka ke akakulo ia manga kulo le ka kare makaka en fatu ile le vave ile au fa ku ile o mianga ia o mianga fa fo ile o ita te loa ia wa sawa lo ngo o Godfather o le fata ma o ila o yo le mana ia na ma watu nei le uli ia mo silfia le to tele ua to Sofia se no te inga follow up le mta upule ona o le ua manu mai se tusto singa mai Samoa le Samoa Observer o le upumoni le nana toi wha malo si ai so ma ngangala ma o lo e toi follow up. Ma se i toi fasili pe moni ua whaatea ni tamaitai whaingaruenga si to olua. Ai pe ua whaato e se foi i ar company e tu sai o le o ngeila. Ana mama watu loa le tama le operational manager po o ia o le pule. O le tama o Akish. Ia por sa o ngai ngar pronouncing o le ngor inkia. Sama watu ia ele ima watu le owner. But it was fine na ma wale ia tu le o lo fatu taia ia le pulenga o le au whainga ruenga a do uma le back and save Clinton. Pe mawan lusu minuto ma do tanonga ma le sunga ia Akish. Ia por sa o ngai ngar fale ngole o si pulenga tia.
o vaenga mai le tele o mea na mātou tala noa ai ma o fesiri la walunga ia na māo e sa ili mua po o fea wata oto ia ile la tau mata upu ai pe sa tupu so ole tala la ia e whaato a fi mali e ai le tu fesili o le to tele pe nga kupu pe le kupu ole kali yes sa tupu o le kali le ngā mua so e le o se tala na fatu it was an incident that happened yeah o le taimi la le nei o loo ta oto atu i le vaenga a le food stuff mana tu o le food stuff New Zealand o la tau e pule ina le back and save o le Woolworth no New World New World. Woolworth o le ia malena manisi au tatu o losi tatu o lala ta oto lava tio now ai o le tali yes sa tupu le vaenga lea e pisai tangata o le si la vaenga e le ai se la tau whaato e senga na whaia vaenga la ia luke mga ka umata whasoa e le ai se la tau formal apology sa whaia nga ili minista o leo i Samoa e peo na tala noa mela observer ma le vaenga lo na wha e le ingisi wa kudia e le lava manisi wa tulia te loe to tele fo ina i tangata Samoa lai whainga ruenga i oe o fo ina i tamaita intia ia na mama wale tali na ai le i o lunga operational manager ia pula operation manager na maua ina ai le ini la tau staff wa wha malo loa po wa tulia pa te lana confirm mai lunga e le ise na mea na tupu ia lei ataua o le lau whaafonga mai le atunu o au la lea e alu lo ma faufau o le ale mea ua whaapea ai le observer now this is the biggest question o le ale mea ua whaapea ai kuskusinga le observer e le hei mase ngei mea e sa o ngei kala a le fu ua whakoa mai nga ua kalo ke a kua maka upure le spalaili o le mea mua asiaka mal whaafonga na kungu o le ka interest le mea lea o le mea lea kupu mai Royal Oak yes o le mea lea kupu Royal Oak o sanga ngei ngei nga kupu e fo se me whaapea ele i se kasi o whaipule whaipule nga maua wa nga oipo kango foi kango abe mea o le wharoloa le nga ila ma interest foi le treatment po le treatment le fai le alenga ese le treatment o le whaipule lea ia marka ko whaipule lea mai Samoa o le mea mua nga o nge kaya wala o nga koe wha kupurier ka o se limpo rokon ka upure o nga observer o nga saule le kala observer ma o le ale mafua anga la whako e se le back and save this is Yeah. or fisili le ilo mafau now o ai ngā aru ele kongia whakau wa upungi tu lo lava tatu wo yer ngana le lei fo ile le vatur fa fonga mai ele tunu e se umaka ko fa ingoa ngor melea le nga e yeili to inga tanga fo ile le ngaru mai fa ka nga kongore ako la aloi fafo e yei fo i mari tangata e nga ia kuare ko loli nga ia kwa marwa kwa ya ia tia wele fa pe a meo se si tu te wai e tono tangata yo na manatu o le melea o la walu e akangia mai ele ko ngia fa ka mangingoa sa tu pai da loko le ata sa tu le fionga ile minister sa ku e sa unge ko kongi le fa ka yeah so I don't know somehow somewhere wa uma ko ku lei malwa ila vai fafo ali atawa yeah so walu ele ko ngia fa ka o le pusa o nga walu ele ko pe ngalo po se mistake po se alava walu ele ko ngia fa ka o akura fongo ala langa o kanga kai o kanga kula fongo e ke alu lo e ngo mase fa kanga ngai ke ave ai se mea of course olea o sorry kula wa sorry kula fongo wa lenga yo e na yo e le pule na nei na o matu fa soa na yo e le ia lava le fionga ile operation manager inga o ma fisiringia o le ala take ile mela ngai yo inga o sorry tu la fono ai onga
Ele o ia e whaia mai are kali le kaimiringei, o laua I lima o le au sue. A le lātou vaenga le foodstuff. But on a personal level, le mako whasoa, ngai I o inga, yes, o soli tu la fono. A e alu I whawhoi o ngoma ko ngingo se mea whatsoever, regardless, wa soli ku la fono. O lau la vesili. O malama kuskala le observa I kua o paka kua o melea. Nga fai se kou assignment, nga fai nga yaingi si kou so se si fafo I ngai e o e fesidi pe ingo maa o fai de melea ngai. Po le mea o kou, nga ar ngofo a mawhai kau ia posta kangaka e whai runga kusiro ma le story. Lenga luke vai e kur kakale an kusia mai le story. A sa ola utau wa vai e tunga tulu. E pe ia or kakale le sai le loa pe. Le kusikala leo ke vai e kule kusia mai ati korlea. Ia le po se suia lope ngi ngusila inga la kuku fafonga. Le ia ala ngala o ele o sau se loa pe o le sau observer. Oi, okay. No, le wingo la utala pe ia la utu stala le observer. No, o kele o maukingo, but correct me if I'm wrong. O ka vai ko familia le ngo le o tangata le pe foringa mai o tangata le sa fai. Ia a fai la o kangaka le sa I le loa pe mo ko o le la fai atu le mafaso. Ele fa vai ale ko inga article nga o mai. Fa mai fa ua kukuli ai ma o lai matua te I tangata whainga ruenga I opo ai wakuki. Lo ma fa maungi ele mse siokuli. Ele si siokuli mai le mka upurea. O skasi o vaenga whainga e waranga o esen makaronga male malpule, male operational manager. Esen makaronga mangisi o le whainga ruenga. O le maua suenga. Inga ia ma o I le whaku male ango kongo le mele onga o le afianga o se faipule o se miska o se kanga o se famasingo o se kanga ka elong ko langa mawolunga I le malo o ka wanga interest ka kele o fa peka kios wala nga le falling mai e fa mangia nga fa le nga yes le fa mangia o ele fa ko ese a lo fa mai wa fa ko ese ku le newspaper le compagnie ia malvanga le kulia ia fa mai kulia le sisi kulia o ai a kola le mengi folinga mai fa mangi o me uma ai le fa ka ko fa se fa unga si uma ka fa so nga lai fa o le food stuff o le isi vaenga o le tustusinga le na au mai ale observa no fa tawi ai fai mai ona ele o le ata fa mai o le ata lea ngapui fa mai o le haka ngapu e ke nge kia fa mai o le ata na pu e te nei tia now without playing we're not gonna play ana ona vatu fa malo le ata le lunga se o to se se o ko sila e po se kapu e po se mea lea o le mea la na mai sa o I cameras fo I to se sila ne le to se sila tu ai so ele ai la se me fa pe a menga pu e se si se ama se tu la ngole e nai manino mai lava le obtaining fo ia ole but yeah sei to e pe foring wa o mele o le video le saka pu le ka le video ai le play le video gaming ai foling mai o ka ua su enga marka ua mai ka o mele o kupu o le ka molia ku fa kokoa o le sila sanga I kuak msalo la sanga nga ya la afia mai media kekele ya ma se foi ya yang fai unga kekele e sa wai le leo me fa penga ya ka ko mai ka le po le ku langa o ya so mana tuana va ya tu pata tu mene ale atawa awa pe e fa moe se mingoi ale back and save e fa moe le so enga lai fai o le so enga foi lai fai e atangia mai o lai sa ili tonu ma viu le video le ala iona ona fai te le vatua ile taimile nei mo le fa fonga maua ona o la ua tu inatu lava e fai ya e le au su ale food stuff pulea ia me ai po ile le olo tau ma fai nei New Zealand laiva tu ile la tu vaenga au su e ngafa me ia o vaenga o le tau atangia mai le su enga e atangia mai ai po o le tangata sa o lea pe na tutongi pe fa maonia le I tutongina matulanga fa pena
lono winga ama e ale su enga ale food stuff le atua Yeah. e sau e whaamaungia malava waratou i oi na fo i matulanga whapena according fo i whaamaunga le pack and say walanga o laila tau te i oi mai sa tupu me lea so lono winga la o lesi rosi ke pulenga maha whawhisili o lesi ke pulo lea e pule lo le pack and say pe ave loanga i lea tula fono anga i leo ia po lea fo i se la tau lava ia maali lienga e toi pe kusa in other words pe ave iluma pe koia Pe faisela ko harmony agreement. ia Pe faisela ko negotiation. o lea lava ai tu sa o le i tatou te le lisi faatalitali mo le taimi lena mafuaga foi lana ma o ingalesi en jaupu lea leaga o le pack and say foi ia lau aluga i mea faapenei na latou au maia foi ia le tamaitaʻi faipule foi lea Colors. Yeah. lea na mai foi luga i tulaga lava semi la faapea ia o le tulaga la lena leia ai Yeah. e le mataupu lea le atou Yeah. Falling my foi e le kongi ala vale. Kasiranga. Ai sama fesiringia le operation manager. Ile tūlanga la pe ua toi tutongi. Ia. O le kalanga fai mai e le o yeise wha maumaunga ua. Yeah. Iyo ua toi tutongi atu. O le tala na lena mai a ua. E le o yeise wha maumaunga. Tio neo. Ua toi tutongi. Ia, ngau kau maku ia au gou mea mo tau te si la fiaina. A yeise mea piko siringo o whaangongo ai. Tu lou. Wai tatia ia le isu ia la wai lima o le au su e le vaenga le pack and save. A yeise vaenga e se lo whaangongo ai. O le whaonga inga mai ngol observer le u whaonga mai ai. Tu lou wa. Now, e mama o a marko inga maka upule le ma ke whaonga inga kunga. O le vaenga leo vai masava vali le en ko kele au sa mo fikau ia ngi o le me foi la le tula i mai ua o le fainga leo datu mata upu me se me ko kupu ngi usila tauna o le esu e ma va ili po o pe mongi pe le mongi po le anava o lo ula fa ngonga ua matua tu fau la vale ko inga nguspepa e faku ngia la ko kala bona ole kala faku me le usau o po mongianga o makua fakua mele o saungi la ke I mai le pule po ai wa apologize Yeah. Ora wa la ngango le ele uma I ka suenga. Langa le la ka kienge di si level lunga. a me mana ya la Yeah. o le sa ka recording Yeah. wa na ma fa ilo ai lava na fa ilo ai fo ele sunga ya Godfather Yeah. o le ma ke recording le ma tu tal noanga o le la ya ile evidential recording Ngo manga ka karongo. ai va ila I ma tol ta malo na wa fa ya tu le wa apologize la tu for my really they can make up things they can talk all that blah 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 we don't know there's nothing like that happening va va ka ko ye ya wala ya falling o inki ya ke I fungali Yeah. Ngo mai ale le ar makaronga makapenga makfakalo fa makfako fa credit. le record O le record ka karonga. Mai For analyze mako ma make sure accurate le mali poki ma karonga. ya o te le loane I pa wana me I o foi me nge o ya agreement o harmony agreement ma tulanga fa pena paule man ngal wenga you know to be honest la vale ato o le ma fitango fie ta watu le atu E me sa. me sa o ma me mon Yeah. so ele la si me kwa ko mele o ma fa ya tu as of now mo le se fa ko sengang fa ya lua ele o lo la fi so po ngi ngangang ku kudi ele ai mangisi wat tu lia ya lona tolu ya o lai tio nao ele I mo fa mo wat tong ya ese mai ai loa ili tūlanga fo ile le pe ya melen mo meles Friday nei o lai ili vaenga su enga ya le mata upu mo nei taimi
Ya. Wa ko inga le lango fo ka inkia pe ka ta pe ki ka wa ko ngoi lo le ko mu o ko linga ke mi ngo ko pe wa attacking ko ma lo Vai fo I meu man ko le lungo le fa kan mo wa de do. Se ba ngol fa mo break ko vo le O ma ko ki ko se me de ngi o fa pe. I'm not sure por the media that would por the media se interrogations le me ko fa si le lipo ele lo po pe mo ke ko fa mo ka le ya ma o mo ka ko le po TV Ai se me foi se mi ange ka mangi pi ka vai mau lo pe mai o ku la wenga le wenga se la le wenga yenga ba se la le wenga o mai no ye ya wa calm down longa wa vaku so also for iwa na ma faali ai we did show him nga ma faali ai le tulanga le article le observer so la wala to silfia ma ya o kuala o paka kuo menga e kuwa ya la to ai na ma fisiringia ma faali le ai le article ma tau yai le samo observer ya ma levo ina tusia le tala ya le leile fo se la tu fa mo nga na tu lang so tu na me fe tali o le vale back and save ma le samo observer ma tanga ta fo isa ma ya la tu fo ya ai si vai nga le mo stage 1 le ka fa stage 2 le la ko ni sin hero lo ke fa kingiam ka ya ka makam ka pola se me yes o le isi ma sa ililinga o le ama o atu o pokle ma vanoa le foodstuff o le ao kama le foodstuff e sa ili ina le mata o le vai ia walango inga le ka oko ilo le mata upule o le fata ua mea fa pene sa mua malau fa afonga maua o le kako ua su ele ami o kongu le anga a fai o le tau te sirisila atu I sa mua o le whaingata lea e to alia ai mata upu ma me whai. Ia. Awa a whaamaungia umangei mei ngei. Po a kua pakakua ai whaamaungia ma ave I leo leo. O ingei fo ilae kangofia mka upu ia. Ia a ole a ave la marunga wha mamaruinga o sa mua la tau te whaia. Pe a whaia mai ai tangofia atu I nei tu la fono I New Zealand. Ya le atu we sisi vai ngata tele atu le malolong popula ta fo I me fo ile ona tatu atu le nisho tatu wa issue mana nisho breaking lo file mbu ka ko vanga yang ne sa fie mo se kala yes le ngawa le ai wo la tatu atu le malolonga a fo mai tatu to fa so ya me se fo na nisho mata ya e winga le tanto wa citizen ma le tanto se furu pesene ya me se tatu atu por ese update mai tatu office of inga palota Ligo le ami o tonu family club o le aseina I le asoiva o le masino me lua felua se fulu ma le lima I le no fo ana I seina I fale ata o le ngalo do fatawina sau tusi lulu I le na o le tonu se lau fitu su ma le lima tala be fatawina fo I na o se pepa I le na o le se fulu ma le lima tala e fa ngata pe tampunia vanoa mo le fatawina o le tusi lulu po pepa lulu le aso lua su ma le lima o le masino a brila lua felua se fulu ma le lima le le tatu fa ilonga mua e pe o le manu maloina o le piki up phone I tu ainga o le Hilux 2.4 liter 4-wheel drive lua o lua super fa fa ilonga lua race SUV 1.2 liter lua velua se furu fa ngata ino tatu fa ilonga tupe ava tama ina mali tonu se furu afe se yo atu ile afe tanga le tatu fa ilonga uringalo e le po o e le isi leo le afa mruina e le lulu mo le sailinga o le Hamilton Family Club fa so tai mai le tatu official le Blue Wave TV lungo le proclam le tau te yae mo sau tusi lulu mo le reise tele
Alofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South. Vai o Mauta, ia me se foi vai o warehouse te tele, ia o mātou te whaongaina lava le Simane ia le Golden Bay, o la foi o mātou paipa ngau sia mo le whawina o wala, ia o mātou whaongaina foi le Golden Bay, mai pautuaina, highly recommend, le quality ma le malosi, le finisi o le Sima, tua le lei ato toa. Ia e recommend ai le whaongaina, mai te siri mai po fe mau ai le Golden Bay, ia le sisi no whanga, na tatou whanoroa le se mai, i pia, ia ma tatou whanoroa le se mai, i sare longan mo tele se la whai, ia ma whanoroa lava tai. Tabra batile ua ono minuto uje dele itu la lima ile choi tali mo yo por kalame mai malolonga maseria i matato fa la wiloa ya itato company lango sua masama rianga de le o le alu malolonga le antawa ai wo ata o le te ata ko mengia ka ko por kalame e fa ata la fonga ai fa si mari e kele o no te vai atunga e fa mai isi mai chode asia jam godfather ana fa pe ni sa mo na fe le lu su ngai fa pe mai ni fo ile komsino le fa ngai no ele fa ngai ngar ka su nga nga ka ke le fa ka ngai nga mai la no ai ke lo o manga ko vole le fa pe le ka ke sa mo ka wong mi ska pe ka foi pule u ka ko ka la ve e kuli ka or ka mele foi ngi u ka ko aru mala u ka ko ringa fa ka si mala u pule ku se fa pe nge o sa ule ku se fa malo lo mo ko fi mi ska ya sa mo fa pe su mi ska ya va ko mo la ku si le tu sa o tanto de meru o vai tu ai e te o solo e fai se su enga tau su ele mi otun e campana pe se mele ke campana pe se me ki so songi se mele ka ayo fala ya ma ki ngo avo ia langa voi la tau tele to e tio langa o le o mai au na fa perfectanga ma valo ia e citasio o apostolo tonu Samoa ke lo fa fikainga let me say this wa manu manatua le atawa langa ka ke mama po ka ko ia ka ko tantunga fa le lotu e ka ko ka ka nga loku ai se me silingo u fa fikaia mo io inga mo u fa mongi masa o ai le ngor sa mo ka malo le nga vavalo or sa mo e mala malama ilanga nganga e mala malama yonga kangaka e ngofo sa mo mantua paulo le kalesia le atawa o isi o mai kalesia o e kalesia nga avaku i fafo ko kongo sa mo. This is the only church a mai ai Samoa nga fa vai Samoa ai a mai ai Samoa ave fafo ku se fai o ai sa mai fafo yes a ke le va ku ko e vatu tu tonu tatou lotu uma o lotu na vatu tu tonu paua leo le loku sau ai ko kongo worship center fa aku ai viliamu mafoe ma falao ngalala wo o Afrika Amerika ni usila au sekalia o toititi so o ai le larolang la le yon ofa yatu ayaya la sese piko silinga mala malama ile faku o Samoa e mala malama ya le aposkolo lai ko kongo na ku o Samoa vai le bingo hotel sila fa pel fetanga le tamalo ai failanga kala ele ikupur kai mila e ola ilanga lai mangingoa en mangingor fengor kala mai lei ele ikupu langa le ai umakua ai kupuro mele olea ole lokor kangaka ka ukala ile amio kongu ai fa sa o loko le kangaka e ka kau o ngaloka ya ora bingala na le no fa tu pe fa ta telephone ai sa o ila so nganga anga o ka su enga ngi ola fa Samoa TKO TKO fa pengele fa kan no pam so o ka ngo vo i pe fa nga fa nga vidia mo esen manga yo la ai ngai ba sung ki ngi o ko ki ki ale se fa fa o mo se ka le si fa so sa o ngala unga le maka upule falling mai o le fa de ki ki ale o fa nga renga o le fa ki ki ale fa sa la lo fa ki ki ale o fa nga renga a kongo fo
O la e ka we ki polar ki kula fongo fai. A yo pe wa ngai umalava. Ile mele ku pumangi. Ele ka yo ingal mele ko ke vai ku ye. Ora mo kwale yo inga pe fe nge sa ngoi. In ka pure ku mai. A maka mai e fange ya ap ke po ya Mosese. Ya sa fe ole nga ke nge le nga le pasa la ko. Ya mo fe ole mai ko sa langi desa. Ne po sa la ngala sa ka longi. E fo ale fo sa fa le finga lo ko ka ko ngi o kilangi. A wala va finga malo me ko po sa mo. E fo ni ngala lo pa nga lu le va ka le siem fe fe. Ai pe la va il me le kalinga pe a. Sirisila ile ya tawa. Ole mana ia I o lau wa ai le tutu mai o au na le tua. Le ngona maka upu le u va ai fonga va ole fast. Wa o fonga va ole fast le u va. Ole mata upu. Ole mata upu I le suenga o le amio tonu. Kusanga le mai. E le se ngole mele, ma le to enga me foi le o le kele o mea lai fisiringi ai o I lalo lau ka inga. Ai tu so lena tu ua vano o matu pe te whaia le mea amio tonu. Ai e vavai a kunga maa ko ngia ngā rua I lalo lau leadership. Ngā ora ki ko kusa o lau mea I whai. Ngā o lau whaasanga mai e whaala vivea maa ko. Ai lei ma se mea o e whaia e tu sa o le mato whautuanga. O le whaakusa konguanga le mere utupu. O le sila aku ka pengeka, sila aku le kokas ato o le whaafale tui na mafua ai o na mauare taitai. O mea o mga mako whaukua kua I lau sungar kai kai. Le ai ma se mea o e whaia. Ai paule mea lea mo ke wawai kunga. O lo koe whaasanga mai. E kiri ka ikasi mako umaka ngaka ye ke le fia iai. Nga. O le whainga ngā. Le mea la lea, wa mafua I loa. They have to do something before e umma ka ngaka ngi. Nga kiri ka iko kasi wapea. O le suenga la lea mea ko ngure vivesi ai. So o le foi la o mai le la unga ingore upu le kua. E fa ku. E fa tu I le mele le upu le nga e amaka poka la mengi. Ai o manga kua le upu le. Ele ai ele o se fau le upu au ku. O le ufi. Lango le menga le kupu le ataua. E mo musu isi e kusa vai mai lola amake ia le mele ufufi. Fa nga lo le malo si anga fa nga le pawa. Ai ese malo si upu fa nga fe. Upside down. Wa upside down kula fongo wa la lo ye. O una lilo yo manatu. Ai si kako karango ia la I mta ile falo telenga le mta upule ataua. Asi sila ngi le meo foi lo ko kulo le fionga tama tai palmia. Enganga o foro lo. O musula auli e faionga molianga. Siri. Ele O refuse la auli le alu e whaionga morianga. O re kari le ai. Le o vevoi. O ngai ere. Kai au le. O tai au le whaile mention o le meta upulea. O le tali la. Ele o musula auli le whaionga morianga. So o lala e wha au le piko la au le. On the other hand. Lava le whakaungu inga sao. E ongo wha mawai makuri ese. Kusa pe mama mai susuenga. Kusa pe le sime fai kampangi. Ai wa lava ma kokoe. Le mele ongo fai fia mese me ngskari. A foi lo tu fai atu. O le wa avatu lava la fa fonga mai. Tu lo sa mo o la fa fonga mai fia mele taimile nei. Whether live or later on she is watching or will be watching this. And ala na fai atu le tala langa o le mo ke fa le wa le ki ngau ka ngaka ia wau le nga o le wala unga fai ngai fai ile o ko popole ngai ka ngaka ele o te popole lo mi fela le tati fai atu o le fa le o inga aka ko fa ko le fa le o ku ia finga ngalo ka ai por kai minga so nga pupusanga ka pa alo fa ko le popole ia a wala nga o le mai mo mai o le tala le avatu o le o ma watu o le pack and save save sitting ia pe mongi wa manga ele fa piko mangu ya kasi ele fa pe aka umai lo o haile o la ve I o nga mau fiu manga se le o ile ve le hai la nga a fail ata to o fail mi to no mafu anga le o le la na fa yatu o le o ma o ma fisiringia mua e mo ile me sa kupu nga pa wa le plan o la e le process e ave pe le au so le nga o inkia
E lau ke le luang kanga ka Samoa and so on and so on and so on. O la lai ave faile suenga, but o lai I oele back and say, yes, the incident did happen. Sek, o le ala ngā mea. Ele iai se video, ngā mā kila ai se fau ngā ala auli. Ma fapule ai. O iai se video, o iai ngi voice recording, o iai ngi ngā mea. E fai ai lau fai unga leo fai. Lei ma se mea. Ai ara ngā video o share soro aku e kangaka. Wa lava le mori mau lea. Lava ma koe le mori mau lea. E mori mau ingani mea kupu. O le mei kua aku, that's, okay, le opera mea kupu aku. Ai wa lava le mori mau lea, e ka umai ai. E sao ngā abe meli kongia. Iwa lima ka la. O le mele ua tupu le ua uloa nei le justu singa la observa le atua. O le ua mai e pupuni. O le ua mai e pupuni. Mai mau ki ngoa, o la iai kua fo I kangaka e mumusu e vifo le mele runga. Le ua mai e pupuni. Ina ia awaina I fo singa se faa unga kaunga step down ia. Yes, e kaunga step down. Pe faa malolo le ia le ku mau le mingiska. Leanga o le ua ala kui lunga. O le winga langa lea lenga whakula kakala. A lea la ua mai le observa ka ngā pungi olo e o mai I tau puni. Ai a mai foi, o le makua whaavare valea bi e lea o ngar kakaren kusia le atiko lea. Ia, ma whaalo alo lava. Po ai lava le whaipule whai el me lea. Ma ke whai al me lava le kasi. Oh yes. E le whainga ma alo ai po le whaipule le fast. Po ralo ko ngā whaipule e kupur se me whapea with public interest. E tati au lava. Kaksawa le Po o muripola Ana Rosa, po o Toe Lupe, po o ai lava le toa se furu, o lua se furu le iai nei tulou. Te utou, anga o sisi ala au vaenga le ai sau le video whapea, e make o ai fisiringia le melea. Le anga o maki uke nga, a fai tulou, a fai ele o fai a kele ngisi Samoa. O le fai o maki ua ki uke. Uke a karkala le alinkia, o le karkala ngoa ko le isu le whamai, e le fia involving mea whapurkiki. E le kakeri givensheni ngangi porkiki. Le anga ave ka ID, ka uir mea ka kio kuai, ka longo le isu. Ai belo maren ke me whamai le fia involving mea whapurkiki. O umawanga le le hinga kua. O ku mo le le ya, o ka linga le inkia lau kango. Wait a minute. E ngalo le inkia. Le a daua, e ngalo i ngai le uilua si inkia. E before no ua ufa yeri fasal lau. O lewa no ufa yesu esu e ngau pangka ko ngol fal pui pui. Yes. As a correction officer, this is part of your job. O kaimi e koe komita i pangka, le fasinga o ngisi pangka, fai e koe fai ngisi crime kokong. O mātou lai fai yesu esu e ngau mena. Ai man tu o le tati tala no a e se ale mele aru i kako karangonga. Awa ma ke ia sa mo mate te ia fa mo tala le ale inkia. Do you know what? I just don't, you know, I don't understand or involve in your guys' politics. O fa ko po kongi lai kala fu. Kongi lai kala fu. Ia. I fa you know, we don't want to involve in your guys' politics. O fa wait a minute. What can you give up? Wait a minute. Wait. Like. So what can I give up? Wait a minute. Can you hold on? But yes, Feku, why did you mention politics? What for of a pengi? Feku, I remember when we arrived, we introduced ourselves. We from the media. We never mentioned anything related to politicians. Why did you just say that? Kau kami e ala i reo kala linki a whaku. You are. Ua mala. Whaku. Vai ra umawanga. Vai ra mamawanga. Ke e rupu mai, no, you know, because I know, you know, it's, oh, whaku, no. We're not interested in we didn't mention any politician or politics. We only wanted an update. We want to know the update of the video lenga surface solo nunga social media. Yeah. Pa wanga fasili. O fa apia fi wakalangoa ni kanga kalme wakalangoa uma ingikia. Ya lango ingia fiki. Yeah. Ya yo mkali
I kanga le e pisa ile. O te whaia. Ia. Ona mea ngā ke i romara inkia o whaku, wait a minute. This whole time we didn't even mention anything about politics. Why out of the blue you said politicians? Yeah, no, you know that thing, you know, it's a normal thing, we don't involve whaku. No, mate. I was born at night, but not last night. Yeah. O le wing o le tala le mate whaia tua. Ona o le wala walunga lava le ngei upu o le whainga o le ameo kongu. Yeah. O le mea la le tupu. O le ala e whinga mai le fionga tamaita i parimia. O ia ku le rule of law. Ioi. Ia a le ala e whinga waku. O e ku le ameo kongu. Le atau. O e tūra i le ameo tonu. Awalanga even the rule of law ile o le ameo kongu nga. Ia, kalu mai ale mele kuponge o mkwa ki ere si makanga e lunga le si makanga. Ele o whaia le ameo tonu na rule of law. Ai, o le mafuanga na wa tele aile kanga mea matulanga ile matau. O le la e te whai atu. Kusa ile maka upure waka o ngif ano o Samoa. Ia. Au le si mea watau ilo mafofo eta tele i o atu le 0%. Ia. O le kauru mafofo longo winga ko ya ilo fo il parmengi. So e unga ke wakarango inga mai fut ka hot back and save. O le malo lo parmengi ya. Salu po pe lo va so le malo lo pe ya. Wa kule wangi ka fa nga ngisi o foi pule. Ia pa mo me foi. Mo se mo le va so pe ka. E ia ile fasi. E ia ile fasi tala le na au mai el observer. Fai mai le tala le observer. O le fina ngalo o le fionga al minista o leo. E fa leanga la vrita unga. Fa mai it's a political something. Fa mai e tau fa leanga tangata le purpose o le video lea. O le fisiri le akaua. Po Godfather. Leanga le no ufai tau. No fai tau atunga le afa ele e ile vaenga o le article lea. Lai ta ua mai ai le fa upunga na fa pe mai o le purpose o le mea lea. O le fa leanga inga. O le the motive. Fawalo believed that this was a political motive trying to make him look bad. And it's sad to see people doing such things online. But let's look at it. O ia orkanga ka awa o inga lei mawalunga nga onga mawang whailonga whamasingo mingskao leo whaipule. Ai se anga nga lunga wa se kampoira kopir whaasao. Wa kuwangi me wa kai mo wanga nga sauri me. Sa whapea. Wa waka kero kianum ka apure a kongu ayo kamwhaia. Ayo kamwhaia mingskai e whai se whaasao nga po se meo se polea. Ai le whanka wai whalika karuanga. O la lawa kia wea lawa le pule whapea. Nga so kai mani mingskai il fale. E whange kamwhaia. E ka film ka pule awangi e be ko le mele le fun ka ska ya maka le ska wala ngin ka kala ka karango la ngalo sa un observer Lo public mai observer. lo ka mo observer Alo vinga na lo tu fa ya tuai. Fa mai le fa sili le mai e fina ngalo le fionga minister. O lo na tali tonunga. O le mafuanga o le video ma me uma. O le e fa por kiki ona so tanga ina ia fa le ngai nai lo na tamali anga. Ola ofisiri ko sawa la ya ka ora ofisiri ko sawa ma o ofisiri ko fo I wo ma pa anga o proclame ma ilanto where I ke HRPP where I ke ola ofisiri o le aso fina ngalo a faila waliki mai tua po o somehow o saule le video le kua o le aso fina ngalo o fia se si il ko me o fai ai se fa por kiki le ko ngeme ai se awa no le vinga na le tuai o le ale mea la angingi ai le fa por kiki o le wa le ko ngia o loa
Pe iwa se furu lima. Pe se furu ka la. Pe lua se furu senge. Ele inga sa ngoku le epa. Ele ise me ka was kama ingoi ma se ngoi kele. Ele ia ma se me ka was ia tau foi. Pe no fatule ia tau. Ena ua mai le video mua. Mo tilo atu. O lau analysis na wa ula vaia. It was a mistake. Mo ia. E ona sar fa ngola fa soia. Ina ua o tilo atunga. No fa pelo loto. Okay. It was a mistake. Now, why? E consider lo na tūlanga. O ia o se tangata ele makiva. O ia o se kangaka o lo iailonga a inga i New Zealand. O ia o se tangata iai se o lai mawakopi. Yes, iwa suli makala, it's nothing. Iku ainga kokongi e maua e fionga i whaipule. Makupe e anga le lei ei kangaka i ngei. O le mea lan ngā ia, o le mea mangingoa. Ea, maybe o le ha somehow o alu ai fafo o le everyone make mistakes. A o le winga wa lena whea tula utala. O le tūlanga o le toi te tōngia. Ma le kūlanga o le wa au mai ai lunga i fōringa mai. O ia le victim. Kusa o le pe waka ngia mai. E le eise wha maua lalo, e le eise wha ko ese. Ma le say sorry, wa walu le ngā aso, wa pisi lava langa yele mea ngau fia ngau ke fia halu iai, ai wa makua pressure ai lo mafau, wa walu ai fafo wa ngalo. Ai ngau koe fo i le aso ngasa so o ai pe ngau koe fo i a, pe wa walu i Samoa, ai o vili a kukulou po sa ufa ngau po sa uso mai. Fa mole o e koe fa fo i, ma a vaku i o fa koe senga lea. O le fai ngō fia ia. Winga ngā lea lenga mawhaiaku. O le whai ngō fia ia. A lea la ua kako wawai aku Samoa. O ka ngaka ile fia ko i lalo. Ia, pe fōlenga mai o le iwa suli makalamlanga mea lai whai ele o se mea kele. Ai anga whai la se kakangu sila. Le mea le. Se whawhinge po se kamaikai, po se lii, po se kama. Kile ele se seka. A le roka oe. Ele se pusa pia kulou lava. Ele se pusa pia iwa suka alaska. O le pusa pia i or kele or kou se furu, fast furu. A e loka ai oe e kao fiai oe. Pea e laku e sau ele koko hia. Nga o lon ka upu ilunga le pule o le miska leo leo. A maka loonga kau yele o kau melo down e vanga i papea o ia o pisa. Ea le nā. Ke o kau valer ka ko pack and save, malea. It takes away le justice o le mea se senga whai. Yes. O le mea la lea lenga ngonga lo whangongoa le ataua. Leanga o le leanga i o le o onga le sepela mai kua o le mea lea. O le alea o onga. Yes, e mawhainga e alu e ngaui. Ai e mawhainga e whaongalu ko mai wharekula fongo. E ke kera wei ai. E mai ainga au whaafefefe kampangi ma mea whapenga. Ko son mea piko siringa nga leanga. O le songa leanga lea. A ngaui ngai ka ngaka e le engi o lako ko mai. Mangi o lako malama whapiko i mea kau kula fongo ma loa ma mea whapenga. E oe kaloka. E mo mai. Yeah. They face the consequence. A le eise kupe i o lima kongi eisa uloia, po le alava e le eingi o so wata mai e whinau ai ma whaitai, sorry se mea e ke kofu whalpuipui, pe ke aru e whainga o community service fo inga le a. Ai a whai e ke komitinga mea whapengei, a o oe o le lohia e ke iloa ngangau whaapio, a whaomo, whaapakupakur kula fongo. You can get away with anything. Vai. O le songa le anga ngā leo kere manga o e so solo ai le mea lea. Sa o lei lava. Sa o tala leo tuwek. Sa o lei. Ke lei o le kaimi, o se ample time. E kaueng wha sa o langa mea leang whai. Yes. Ai le i whaia. E le i whaia. Wa a whapenge o whai. Wa anka hau nge whapea mai. Vai o lua tautai ai. O ke lua koe loke mea ngā o manga o mai, o manga o mai whako e senga. Wa ele kusi lea, o li siki lea, o kokongi, o mo kokongi li mele ngupua, mo ke le mga koe loke. In kamari whapea, ia, o whinga ngalo ngā alwhale, ai le bese ele me se, ia ka kia ia, o leo o umale mga upu. Ala ngare ka kia okungi. E rise me o whaia. E li o kwoi se whako e se o. Nga ka ua whapea langa i kala
sala kua fa pelenga o e vai le food stuff ia ngisi o lainga ia la mela o nga fai ole le se senga fai I Clinton I le mea ngai fo lo ma la ko anga o lo ia nga ia ai o le u mai ka nga ma ole o ka salinga fo ko ia ka piro ko salinga ia minska ole ma uanga luenga ole ma o e su e langa mo news now mo nisi e fisiri mai walu ke kau wa vai ku le scoring e diskakale ai pese aingo ai pese ka ka fie le me o tangata yo ave me ngaui de ka ka fa mai au ko ke pisa fu nga mea ele o ango ya niusa ele o ango ya fai niusa ngiusila ia wow keep watching lela ala ku lungo niusa ngiusila tasina vai nga la maru lu ngai vai ole ia ia o maru lu ngai vai operation manager lenga ole o umana na fai ile matala o le ua mawad matuf so ta inga mal New Zealand Herald iyo mangkuala fia kele la le mainstream ele o ilo le mainstream media le mele ma o ko ke fa so ma o iyo o to ie to te mai mo mai a fa pe ko ke a inga ai to lo ile ma to so e ko ke fia kele fa so ma o fa le mele a sa nge ya fia inga o siming e a fia inga ka nga ela fila ele interest vingo sila langa le siming ska musila yes ai interest ma o langa miska sa mo ka ko ai amala lola ia ingi usila langa ole upumoni ele lautele o loa ele laukele ko be lautele o loa ngala ngenga laukele ole observer walanga me observer ka upu ala ma ko fama o ia ma fa ngi wale ale le me se vai po le fo pe fa ia ya walanga me observer ele la ma o ko le la ma o aver copy ole article observer ole ile back and say ma wa uma foi o no fa ia nga va ku ma ko si inki wa uma ro le ka wa na wa fa tu okay so ole tiola o la fa upunga le wa umai o le wa ma fa ma wina ma ole ma publishing agree mai ai la fa penga o ma o publishing if pe nei fa la fa pe si inki ai nga ka ko sa mo avadulo and we will send copies to the New Zealand Herald. We will also send copies of CC my mainstream ang Usila. Mamay. Yeah. But no. Wa umarka ko kami. Yes. Have you spoken to the owner about that? Because no, we're not interested in the owner. You are the operation manager. Wala vai fo I marka ko karangwanga. Paula le mayor a makang fai kausa ngus pe pale al Herald kai au ia po ale la te va ia tuai o le to te le ala o to wie to te tau fa so mai to te le ala lo fa le fa pe mai ma sa si va pe mai fa mali ia ro fingalo mali ia o yo ai wa se ale la pe ko ke so mai fa mai ia le wango ia le la fa ango ia o inki ia nga upu foli le don't wake up a sleeping tiger ia le na a faila na to fina ngalo ia le la fa ango le ia media ngiusila ia la fa ango le ia ma la nga man to isita to issue isa mo apeo la nga ile o tupu nei me fo ia le mo ma wasam la fo nga ile fia e kuainga kuainga kupunge wole banga ifi tonua ia panga kupunge musi la na ile o inga le sikele ai le nga ile o se mea na tupu nei o me la le o back and save o le kupunge e fia kele la kama ai awala e what do I malfam talanga former judge, a current lawyer, and a current minister of police. Okay. And he's also a New Zealand New Zealand citizen. He's a New Zealand citizen. Maili o ngā kaimi whai e. Yeah. Ele aisa fo. O ke le la le mea la. Yeah. Oh, yele. Mela le mo wala vanga le kau fa so mai ma kau fa so mai. Ya, e be no fa yetu e ya wala le tua. E tatou te whelua ia fa alia le. E o e foi la le te fa fonga mai. Ai me se foi
le urupo o lea le ke le mai au kala ma e fai kala mai kia mama ua ia se ima ko vai kai me ke o mengi usila ba ele le fai ngor mele le tau Ai vai urupo. o le action no mele limong ma malangka mari oskadia Yeah. o le daimia te toi va ai nei o le awa uma mai ia video ma me ia walanga isi video nga fai ngai usila Defamation. yes E ngo afi e ngi pula fo ngo si. yes Yeah. Why Awa- sixing fo le muki. ia siksengi ngai Iyo. iyo ele tala no fa long warga kala ngo fo vange mai lo ngo fo ma ai la kala ngo fa long Yeah. nga palafu le fainga mar fa nga ngol address ai le ngo fo le address nga fa ila ko siksek fa ile ata we mi fa ila ka ki i official tupte ya le ka ki sa o fa ila sa o le menga ai pe no ta fa ya tu o uya o ke le hangoi sometimes le ka wa nga mea Eh. o te focus i current issues ai fia ka mai e langa mai me la ve ai Wa kakalongo fo i kausa remonts wa Yeah. remonts fo ngo kakama le yo tamo pulo o pulo o fesa o pulo e como sole la kele ngo kakama sole o pulo le e konga yo o le o remonts e manga ye ke wa e manga ye ke ule le pulo kama pulo. yo tamo pe o ifonga pe mo lunga ku sofanga manga manko fu a vela le ifonga Yeah. longo winga o se tairo mabolunga kili ya me se fenga la le fanga le sa ia ngo iyo mana tua o swafa nei o ifonga o fata ape pulo wa ku so pulo o ifonga o salalau wana nga upunga nga fai pursa la iyo o salalau o mea umanga ai pe tia uia a mai ia ifonga ia wana nga uke vai kunga lai a mai e soli faku ia o fakura o kakara o mau e po ma ku le ngai a mai le ngai faswa fa ia fangu o kere ro ya ya la sa fa ka fangu yas ia wa manko e ko fuare ka fa le por kala me malanga ngo o lo kere ro por me o le o mau e o ngare ngo nga fangu fangu ya wa e kere mo so ko ngai pe fangu fo fa mo so mo le popo ia ele jero du ia ala me o nga fangu e o po le o lo ke fa yaku langa o tele ano tele o mo lo por kala me o tupi o mo lo por kala me wa ve se o ke fong ai ala se se aru maka maka e aru a e anga se ko lu aru fu ide maka solo ai ngole ai langa na ke le ngo fa lo ko o lo ke re lo po tau mai o tau po ai kongure o la wadi e o ngare ngole o mau po mana tu o ke le lo po yo se se la wadi e o ngare ke ngole nga mau ai fa lo ke le ma kulle ya ngala o le la fa mai o fangu o aula o ke le fesili ya kwa ya mau ya so fesili se umana po kalame po oi le la o le la ke va kure fa merka ka mau ya le ma fu ka mai mau ele lo kar ngo sa o mai so langa o le mele o ai sa ale fa mai so kurisi o fonki le wa fo e langa se fango lori o mau ku se fa pe ke le lang fang e ku se fa pe ke le fango ga fa ya Ela me quer kai. O iro ngo winga o le fo wa ia le fangu wa mau ia. Ko e fango mau ala ga brand. Oh. Brand ole. O le ala ke fia i lua. Ia tu risi. Yeah. Po o le a le fangu u le mori mau mai ku risi. La ngo ingoa nga le fa ingoa ia le po. Oh, ia. Ioi o fangu u. Ia o ke le ia walanga ka ki ia ngo funga e ole hit and run fa sukanga ka walanga ingoa o lai finga winga fa msingonga e a inga lai kangi ingoa Ingo ka ua. ia lango ingoa so fanga o so fa lai kanga lai kangi ai Au. a pila o ingoa ngi Ping swafa vai po. ia O vai po fo. vai po mudi
Le vai pou. Ia, ioi. Makai vai pou. Ioi, kuso ka mai o vai pou. O vai ma mangoe fora ma ia fale sa moa. O vai ma vai piriki. Kuso o suafara yo sofa vai piriki. Vai pou vai piriki. Ane ana ukere o ilo po ai kongo na wori ia de mai ia ngo ai ia wa ia. O ringo ai mo ta ua. Ia. I fonga. I fonga po puro. O feo ingo i ke ma. Puro. Ia nga Pa mo kuai. Nga wala ka o kakanga ya puro. O nga le sa makmaka ku langa launga le fai kongo parmengi. O langa launga nga. Sa ka o kingo i fonge puro. Ia po remounts po ifonga. Langa sori kula fongo i vai kaimi o whainga paroka. Ka o kingo i kongo parmengi a lai wha fongo mai fongo whakalai. Ngonga soria kula fongo i whainga paroka. Wha makala mana kula fongo le ngonga soria me foi la le o le lau kaka paroka. O sau au mawhawhau. E se whakaka le mawhawhau. O le momoli a lang sori kula fongo a lai wha sanga mai lai ngofo mai le fongo whakalai. O le wha fongo le maoka. Ai le mse singa whaisanga lafo. E wha sa oe mea le pe wha pea. Wa kaung whaise mea limongi o le wa admit le limongi nang soi kula fongo. Ia pe sa ngofo fongo whakalai. Koe wha sa o mailam ka upule. Nga so lier kula fongo. Wha kuma se lafo kule. Wha foma kule se mon moka. Ala wa kango ka o kingo sa. Ala ka o kingo malang soi kula fongo. Ngaru lau kanga. Koe ave kupe i whaapasi seka ka whai ngā pāroka. O mga whaasa. O mga whaasa. O tatou vai. O tatou vai tatou iai wale ingi mā whauwhaunga le lei. Lai tulo wale ingi mā whauwhaunga le tō wha i ta ilo fo i marisi mea. E o rua mara me fo i lele wasu. Wa uma fo i mara inga lesi or fia whaaku. Lai u whaaku rafo. Ia awhai o a whaaku ngā rafo ngare e sefea e... Koe rar whaaku rasa. Ia. Awa e o te mawhawhau o whapena. O lai e lau whai tō wha ma e tō tele me se fo i lare ia le malo. Ai a whai o le ale la fo koe whaaku aku o le ngare kau kuri a o ri mongi se fe fia me. Kau kuri loa ia longa winga. Wa ta fili sau noa i lava natu inga manatu. O ke whai ako o kaim kongi e le vesi e whainga mauro. O le mse se sang kongu se mangaku. Ila upola onga e whai mai. Kako kiro ngai leua o leua aru ngai kara fafo se furu lima leu runninga le malo ako Samoa se furu lima makanga se furu lima leua runninga le malo Samoa e ma fainga la ko faia o si sa o fainga la ko faia ai se me walenga ko e kako fainga malo ma pan benga fa se mele la ala wa la ngai me makanga e ma fai e suri mangenga run le malo. Mai ole a matua ata i tulo. Kusa o i wakako ilo ai. Wa matua i soli pala lava il fato fala inga tamaita i pale mia. Malanga ka pengeka ko asfulu lima. Le sila mai ale aku usole. Ona makua le alo lo fa Samoa. Lai fa tai langa yo Sofia mo nga luanga le fa so ma manatu taimini. A o fa ingoanga ya e ma ke o fa o ka wainga ai a o ko sila le mele o fa o le o fa malo sir fulu lima le o le o fa malo sir fa ingon malo na la le te fa ya tu ai la utala pele o se ku ele mele o ya ai politico kama foi silently ka ke o fa ngari fika ne ai o le o ma tu fa malo si ele ai ma se ele ai ma se fato fala inga fo ile a mea e se ia lo fa ele aku pole ia se lo ko se sima a fai fo o sidinga kali se ule o ifo wa o sidinga lo ifo ko e ko e so le pule mo ko e fa pipi fa kasi le fas le kar ngo kwai o se fa ko fala inga le leifo se fa pe ifo loa ia la fa pe ia la sanga faia ifia ngi valea la sanga faia ifia e kau ke le ka mau ele on karika e fasi maka ko i meia to o se anga ka ko foi ku ka ko a wa halu i lava fapia okay o ka ma fo me nga kupul ko inga fo ya ko ma ko fo ya malie ko le sunga malie ko ka mo fili lu
O ke ngofa o mafafolisi po whapea. Ka whewhe pe anga soifua mo ko inga. Ai ko pulu mengi. Pongo marama kai au mo ko pan me fo. E le whaasaoa e mali e koa mea ia. Upu mongi nga. Mali e toa tanu mawhili leo tu whatua. To ina ua whailangi le wholaunga. E le whaasaoa e tanu mawhili mea ia. Tu lou suafa le sunga le mali e toa. Awa e se fo ile mea wa iai. Le ala fo ile ala iona ta fisilingia le mea lea o leo maitala noa mai suafa o lea tua. Ia e se a fo ile mea wa ta oto mai iai. Le wingala na lea laina whai atula te tala. A whai o le nau wa tau tino lava e kamo pūlou ia lana sori ngā tūla whono i nā. Kei rona mafuanga e lenga mimika ma whaire kala lea. Nā whai atula utara. Ore mimika. Leanga e le ai ngā ua whai maronga mauki ngoa. E le ai sesi e koe kaunta inga langa e le sesi inga la kau vā. O e tau mofo. Lai play safe e wonga ilong wonga rangonga. Ia wa oile haru e suwe le sesi inga la. Lai wona whai le ala na wa lai na whaalia lia vale. Ma oso re monge oso. Whai le kala lea. Wafo ilanga ke iloa e ma whai ngonga whai a peka o ke whika whether we like it or not. E le sesi inga la kau vā. Ia, a kai mua kunu. A me vole o mawhau. O le mawhau sau ka uluma o le palmengi. A whadu tu whatu. O le tangata lea. Ua matua whea rua i ele o tui iso na mawhau. Mo ia lau kala. Ni ke ua ngalo ia umele. Mawhakau i mo risko inga. Ke la kuri ole i o tara e whemai. Sori. Se mele nguro karango mai le pūlo o remonts. O whakua e whemai. Sa o le ngō iai. Ia. Langa o ke le whea se kala sei. Mi sa o le ngō iai. O whaku. Whawhea e whemai. Ngō iai. O ke whamaongi ar kala ngā whai asiaka. Pūlo sion tina. Io e. Pasa le mapea. Rango mangano ngō mori a kōle. Awhi kai i langa o le tala le tuspa ia o le moli mau o le toa lua po le toa tolu. E wha mautuina se mea. Io e. Langa o luke whai aku. E pisa mai ma fia saure kingo. Lala lea ingo whaku lau ria. Aua tau teo mai e tea ule tino ko ka aro mari kingo. Langa e kau kere. E ngā ka o ko peno whatu. E tau te ngata i tala pepero fu i ele ako ke whai o maringi kaimi. E pauanga ar maru si anga o koko ke ngaka i ngā upu pe anu whatu. Whai mai nisi ponga fau. Whai mai nisi mea fau. Ai a o wanwatu no ia te o tau i mea ia o te iloa. E lengi kala whakura e lengi mea ngā mai e fake pages. Le ala wa e whai akur kara raka ngā. Au kusi elang te whongi maronga ingoa. Maliu si lo ia. Wa maliu si lo ia lea e ana lona to lua. Io e. Lenga whai i eire ma e valea o le li lea. Wai lau tala. O mea ngei. E wha maungia. Waka kawai ngā ve ese ngei ka ngaka. You know, ave ese ngei ka ngaka whapengi winga le popoi winga a mio valea. Wa pai maulalo i le mau kafongo. Yes. Wa ai maulalo i long kofi. Whai pule. O winga nā lena te whatu. O ka ngaka ngei lei a taua. I have no respect whatsoever. A ku mai lunga e whai mai se kala o le su me palo tangitangi. No, I'm telling you that. A whai mai sanga kala, a kala ngoa ia kako whangau keinge whangau a onga ma mea uma awangi trusting a sesi lea kangaka. O le makua rude le mawhau ka mai ka. Yes. So o tala uma na te whai mai a. It's rubbish uma i la uia wharongo. Lala fulalana. Vai fo i la oe ele to yeise fefe. E ngā ke kau kala ma kau uanga mea valeanga ngā whai. Pise me ula. Pie whakala ula. Leanga, he has no respect to the speaker. Ele kea lea kanka de speaker. O whapea kai ngā kare e whai me ngoi ngā awa ma i ngā pia ma kalapo e pekari e ai. A le whai kongon moka. Oka se le mawhau le koi ngā saunga. A whalea lenga na te whai atua lei atua. Wa ave e sea ua whaatautalangia ia ko inga kaka. Yes. Lenga fo i a whai e moni upu matala i e le mori mawinga umai kangaka e o i matu o tu au. La tau te moli mawina. O le ingoa lenga mua ruaku i a lako. A whaila o lea lava e ku i kele lea kuhu. O lea whea ruarua i am just saying. A whai if.
O lea e mongi lava mori mau ia whaasangasanga iai o ia lava. O lea e whea rua i maringa ia monga mare whaafafa. Mana tua foi la, so as tangata e guilty. E tau mawhai a e whaapaka e anga kala e whai ma mea whapenga. E tau draw e se ai le attention na kangaka ia ia matulanga whapena. Ai langa la ia isi e wawenga sa waile a kua. E i fo isi. So le e umi nga whaaka ari. E umi. E umi na whaamatanga ina, e umi na whaalumaina. O mafuanga ka maranga le e ko inga ka whapenga i pea whape e uma e ngā mori mau mara tu whatasi. Okay. O ke karusia lava e le longa le whainge le e komisinga o whainga pāloka ma se kula whong whaofi. Ave e se le mea le o le koe pāloka se whaipule. Wa le wale le mangi kasi ngei whaipule le ma whau. E li whaisang pāloka. O ngā ve se le ia kakao e le fia pāloka ya ngai. Ai kula e me kau ave li kumano. E nano uyo ina le. E nano uyo ina le vaenga lea le atau. Maula ukala fu lea. Lea lea lai ona le e o popo le saungoanga lea e o mai ei tulau lava. La tatara noa ia la i le vange inga langa o le loma na whainga pāloka. Kuila epa o le kumalo fia me ma le melenga sa ngei li mungi. O i kumalo ngei matua i o lato fasi o tia tu lou le upueto. Lea ia te tau. O le kangaka pāloka. O le kangaka pāloka. Ai koki sesira mai Samoa, o kangaka ngei, e mongi eri karara kuspa ia, e whaamatai o mai i le ingoa o le atua o Yesu, e peifo i le furfuru o ngi mamoi. A o tu atu, o le o nga ia ma le ivia o mea le kuak. O i le makua ioki ai le ia kakau o kangaka pāloka, le ale wingo le tala, e a mai le upu foi le whamai o kasi le kumalo, o kasi le ngungei. O kasi le. So le. Kofa, kasi le. E tele au tangata ia au le la au. E kouke le pepe loa ma o le mai Samoa i ngakala. A o le iai o mako a inga masokanga. O lai ko kongu o loko fanga. Mama ka kufu. O lai ko loto fanga ma ia o lai ko kongu le pa fu masale a panga. O le faleaka. O lai kala ngoa mai nga pa lokanga kuanga iaku. O ka e sikelo ka kai fia o. Alanga o ngai uma nga fa nga le pawa fa pure nga li mo fai puri. E ka fio fia i kanga kamere ka mo e ave kasi ya pai mala fai. Sa ore. Ai sa ka wo ka ko lokem ka pure le ya ka wo kanga ka pāloka. Le i kongo fa vai. Yes. Po feo le Electro Act le lenga ko pule mele. Okay, ilo o manga ko a fai kongo o le Electro Act. Mo ka o fa se fufuanga e sen mele. Inga e fa nga le ya ka wo kanga ka pāloka. Longo fia fai pule ia i pāloka inga. Le mo kwa be vese ki kako. Lau fai atu lau tala. Lau fai atu lau tala o te whaonga ina le matonu ui sa tu paitea. Antonu fo ilai wha fonga mai le paia o asiata ma Samuel le oi ta pa au malea lai tau. Le ango si o matonu, le matu i tumalo, ua ta ele mga vai lava. Ua fai ngā ngu o pikongu u. Fai ngā ngu o sa avainga, fai ngā ngu o sa tufia. E le to e fia ia hai ua fai le pikongu mangkua. Kasi asa paikea ia. Le kumalo. A ona pitonu u la ia i kukongu. O pitonu u e iei tavu i mga su tu me seve. O li ia kuso ka au ma li ia. Ainga. O vainga e asiata ma le nofo fera loai. Ia. A o satu fia. Ia o le fio whananama ainga. O le winga lau tala. I le pāloka le lua fesu kasi le lau koe whaake paikua. Lua fesu kasi. Ngo usa moa hai le kaimilia o le pāloka le ngo ufai campaign nai. Kia ngi? No, se lua fesu kasi. Oh yeah, okay. No, lua kasi. Lua fesu kasi. I tu atu. O le pāloka lea. No ufono ai mo le kai mo le vango ka ngo ui fafo ura kulo waru ufongo le mako matopito nu ipito nu. Mangkuala lua fesu kasinga, ai whakua umakai asiata lua fesu lima. O wala kulea o ngofo i loa i tua le matou whaatau le lea. Ai whailo le ngofo le fongo al matou pitonu. Fongo na pāloka. O ingo o whaalongo longo koi makaupu. Ve vela na vesi le fongo.
au mai ai mare susunga Samuel wa feoki ka kain fa yamela o maliu tu lo wa la va fonga mai ia nis la ngai le ngisi o ke ainga ia te sila oi wa matu ai ole upunga mai e ke fa sala ko fa ke o marhu pe a maua o e paro ka isi o no fo le na taimi malo ulo to fa ano tele pa wala me ya ka ika le kuai se e kali mai ngai ka ngaka o makua ka fili saunga oi e pa nga la ka fuka kalo yo e afa pe e fa fonga mai le matu o ka kalo fa penga o ka kalo mai le ku va ku ya o ri e fa me pe pe o me na o tu wa matua itineia masaisaitia e la nga isi e ili se o kausonga o me le ngai o tangata umai e o le pa ile kaufanga ro pa lo ka le atu o ke ainga umai o te ainga ya kavu inga kamoe o te ainga ya asiaka nga sau vanga o ke ainga fo ya alo ya moa le singa lua ia wo vatua ma tu nu e fai ma fa te inga la fo e fa o ke fa kai ia Samuel o ile o se e kai minge ia kavu i mangsu a tonu o la ua te tala lo la le la susunga awar ko e faia ia ko inga mea le anga ua makua fa o nga ko le porokiki kai me o marosi o maroku le pa ia le mea lana tupu fa mai e maua lo e ke paloka ia pai malafai e ke amarangu ma fai ei fai ngā ke angan makou ai te lo ele mea le fa vaia e fai lungo ma salonga le anga ele ai ma sesi nga ke fa maungi nga po inga e paloka ye Ele penki kilo. ele mfengi kilo sesi pa wa yo ka masa o fa mai mau ke lo fa mai mau ke lo ai fai lungo so tanga langa lai lo as long as o first cousins le o maglongo winga ua assume uma mala to motino o mako ainga uma e paloka ye o tau sila la Samoa matua leanga o yetu ainga mea ai a ka ko kala ngoa mai HRPP e puipuia ai a te tau o inga nga lusi ai ale o te fai atu lua afe se furukasi o le kaimire nga lusi ai lo koe fia lango se HRPP ona o mafuanga ia ua o aku le lima ua mea i kua i fai ngā ngu ua makua o isi kaiminga fai sungu ngā fale tūnau lava fai sungu ngā fale le mako i kumalo fai vevesi koe o le kau o le kumalo ma fua i porokiki parapala ia le HRPP le alana ngā le kufaku le ia taua e o se upuru koe kau fia o mai le tau o mai ai nei ma fai mai le ama no mo bo uma Ala nga le skala pa fa pe kula i se kumalo fa pe me kasi la ko fingalo. Ele o tele tonu ele ma sena mea. Ku so le mea wo mai fa mai tasir fina ngalo. O le mea wo umanga kau vevesi ma kau fufu o fongo fai. Mana duala ele malo a se minority. E malo a le majority ko kongore ku malo. E tau mo mili ado. O tele tonu every 21-year-old people agree. Iskanga kaskokas ai o mea lai kupu e umalonga fongo le ngu e umalonga fongo le ngu malea ku malo e kau fufusu vai fala se sila ko ya sasinga le ala nga o ke fa fikai ia la auli fa fitai e nga ke le ala winga le mea le o le ku kasi ai o kofi ai o pe paloka mana tu mai fo o sasinga e kasi umaya la audi e kasi umaya la audi ele ai mana tu mai ele o se lau paseng e ia ainga e ia isi ngu umanga ngisi ainga ngo loa ia isi mako ainga ya vau ele inkarisi ya la audi na matoi loa la so ao mai la le fio anga ku lo ia ainga lua malu falcon mai se foi sanga ese ia ai mai se fe kalinga ia pa o mariku malo o sasinga e kusa la pe uma enga fa le o mai loa public mai fa mai wa tasi le tu malo le ya kawa e ya ainga la ko mu ele agree me yes ma fu anga la nga le ke fa ku fu e o ya lo ko fanga e nana o fa ya tu le ya tawa o lo ko fanga e ile si o anko o mato tu sole o le to ina lea e pe ya anko o kama yes o le anko si o kama fakasiosi kero ke sila fia sa tu lai mai fo ilo to fanga ia fakasiosi Strickland mai li to filea
Ngo o ia ngo uloa fo ia o la ikiki au boka ilua na mea. Na i fo le taimi na matua talo sanga ai le sa fa pito ia fia me. Karo sanga ai malie ia fa ai. La fo ku ia ia le fa ai e hikanga kai le inkarisi uma ia fia me. Fa penga fo il pa. Yes. Sala panga le fongo fa longo kele ka kai li mga ya kule. A ora mafua anga le a tau ai ala yo na umaloa no mai lola ia le ma fa ala wilo fa ala wa tele se fina ngalo. Kusa o le finga ngalo na ngalo majority. E pe ia kongo parlemengi. A pasir kalor kupi. Believe you me, o lai pasia o le majority o le fast. Individually, ele o fia ia ele o kari ele ia ele HRPP, a le ale mele o sau ko ia kako. O pasi le tala o le tupi. Ai fa penga fo ila ko kongo fio anga mai ku malo le mengi o palo kala nga. E ale no fa yatu. E matua pepelo lava le mele nga fa ye ku ila epa. E ofo I tulou ia fia me ai mai se o I faleaka le mele o le famai ua kasi se ku malo pelo nga mea pelo ola ua uma I taira ua uma fola ke au sui le la asaunga momoi pe fola ia ingi kupe pe ise mea whaafile mua ungi pisa ia po ngi awala porkiki palpala pe o le mere ngana vela o kamo o kula tulou awa anga saula o kamo kula I ngai sale panga wale vanga ka vale le io wale vanga le yese kuila I pala tobia ai lenga o tonga fiti pala ma tonga fiti elea le na atela no mai nil to ina le tulo sa mo this is just me personally le akala ngo mai ko inga le anga ile ia tau tangata oh my god boy. Quale make sense. Te akal ho mele ya kauka. Ole matua palafu au ko inga manga. Ole 4% le o fa longo atu ya usa ile linga ole ale tala mai 4% le o ye. E kusai male aya ku le kamilongo foi mo se lingo finga ngalo ku malo. Ole o mai ba ko ki kilo se swingor kula fongo. E be se mele se 4%. Ai ku ele pule up to 5 ia fai pule king kamai kai no inga kasi lua kor fa lima fai pule mfainga ku kong ai limfenga si dia ku le lima ele I trola ele I fa o menga le ki ele si le komisi fenga paro ele proposal le inga ia o ko kupul melen kupul mo o le point 1 da wa korka nenga se le longo paseng e ke ola pe kau fair maria le mele up to 5 no ngale fa pe kuli lima te lo le antua o le matua I o te e lava ia tolo no na manga o ia matua I o te ma o te matua le talieina o la utala le le ngol se furu paseng nga fua o le mau le United Nations Women's Committee nga fa ofi aku le melea mana tu mai o lai o aku le United Nation o lai o aku ia ku fo I Ethiopia Kenya aku fo I lai sawa inga I ka mai kai ele ai ngia vangoa ku kusa mangiali mongi lava o le mafua anga le na fuai o na avatu nei fainga o Samoa ele ai ngi ka ko fainga fa pea e uma e ai e fa sa ka mai ka ile mea ai fa kanga o ri o le winga la no fa tu le atau ele e tu sa foi pole ar swinga le o amai ai kua ele kai sa o lo mafofau o le ale tu e kau ke faia loa le ngi ava ngoa fa pea o tatou le tali tunuina le fina ngalo le atunu una palo ka inga sui yes okay awai arango ko fa ko ka soring ol super senge wa ka kilo ise ko ia fie kula fongole o mela ku po ya la ko fie la super senge ai elo foi ku nga fa nga super senge le pe ka ko le lo fa nga o ba nga lo lo le on ka pule ele makai ise ko ngole ele makai finge e kama ka so ele kiki la le bango en fa nga vela ko fa pule ele pe ka ko
E ke makai Leo loa. ba nge ko amakanga o ko kai ka mai kai o makai ngi. E kai mi E le inga man loa. E kai mi fa so ko se fulu, lo se fulu, ko se fulu, fa se fulu. E ar kai mi polisi lo su ka usanga. Wa taule mo wangia o kasi lo ka ma lo ai fa pure finge o mo e sa mo. O awia. Sa ta tau wa ile atunu. Tulo wa ile o ia le matapia le mana ia. Sa kaunka ke ile me o sfu pasengi. A vese o le tatou atunu. O se furu pasengi mo si la fia. Ai longa o ka ngaka ye kokolo I'm just saying. Ai longa o fa mangingo ile akungu. Le mafua anga nga la inga ku kongu se furu pasengi. O le se furu pasengi. O le mau po se anava na mai le World the United Nations Organizations. Io e. So ko ki kilo ko ipo ye o fa mo monga. Ile taimi na mafua ma ye le vaenga le o le sful pasengi le maulan a mai le United Nations. O le ala le wingo la utala. Nga avaku ko kongu e malo mangkuo malo au fa kasi ia fa sa moingo United Nations Organization. O malo fo ie so fa kasi e sa waila ma ko inga ku u nga ka ko kari malo ai ye nga ko ke vai e ma ku u ke loi lo so ifuanga o fa se furu di mas furu o furu ko sang e ke nei fa no ngo ia nga o isi la ku e ia ra tu la fono fo ie le kai pe kala ngo mele aposkolo paulo o tou tina e o fiu o tou fofonga e le tau te le tau te tala i lumo matai o uma mau ngā mau mea o le kele la ngā mafua ngā introduce aku ngei mea o se furu pasengi i ko kongu o fai ngā malo ona e le lau ngā tutusa uma ai ia ta tau wha ale tangata soifua a lii matamaitai le ua ma wha mangi ngoa kua pe a wha pe le ikiria wha pia le wha mangi ngonga kunga e ila kouar komiki le ngoa koe e sa ili mangi finga ngalo le atunu pe to e wha au au furu pasengi pe le ai o le mafua angar nganga la inga amai kukongu le me o le furu pasengi a o le ma lo sa moha we don't need that kau ke le mo mia why o le wa ya kukusa le li i marka mai kai i le makai iswafa matai na pau ale ngā o lo kus folau. That's your passport. Ka kia ia le mongokanga walanga e ke makai loa kau whailau mongokanga ma me whapenga. A o lo kusi folau e ke malanga i kokongu. O le mau ka fongo sa moa. E ka kau o ngā vea oe o se makai. Makai i kokongu o se nguu. Makai wa lesi ka lainga ma makulanga u malo ia. Whai lo mau mongokanga. So o lo kusi folau le ngā. O le whisiri. O yaingi ka kou kapu mangia ka kou whaasasa i makai e ka maikai. Le ai? Ne, me se me. Ei me se mea. Ale kou ke sila ku le au wha manguia awa e o le au si konti e ka whawhau ke nkulo. Ai aku pei fai mea maali e mai ka panga o la kou wipu. O makai mea ngā. Koe ala o leo e ngongofo i Samoa. To e fo i mai leo le tala, tau te le mo o mia se furu pasengi. Ai sea. Leanga e kakau o nga iai lea ia sa o loko, i le kangaka Samoa, e fili ai, po o lei a kaua, po o Carol, tulou, se ka maikai whakaika inga, wa ua makai vo ia le, e kakau o nga pulea, po o ai o lei a kaua, ma Mary, sui o loka ngu, o ke pāloka iai. Yeah. A uma e le whai ngā pāloka, whakaika inga, a uma e la fai ngā pāloka ua pāloka o mai ku malo ma mangu malo mai ali fa mole ma ko ki le o sawa inga ka mai ka ma ko ke le o failonga ka ngaka fo e paua o le ua ave iai le mako fa ko inga e fai ma fai pule o le ku malo po lima kausanga e leila se mea la ama yei fua ngā whai ngu mela ma ngā pasengi e wha ngu mela i fua le sao o tina i kokongu o le pāle mengi ave pea le malosi anga i le akungu o Samoa mai le lua se furukasi kausanga se ia pā ia le fia se lau kausanga e la tau te pālo tainai ma fili ya ora umau ngā le atau ia ora ka awa ia ngā o lo wha ngā karkongu a pe ngā rang ka whai ako ra kau
o le kau whilili wa inga o le kula fongo o se fulpasingi. E kau kamatei daile ia kamaikai. A le pe fonga e ka mako whari nge fiafi. E le mga miongo wa ia kusa ia kamaikai i swafa makai o a inga mungu. Longa winga ele kai mi e makua o ko kele wa ngi kamaikai msaro wa ko kele wa ngaba e kamo. Ora ko a fua ia no na mo le no te fa longo ai telefofo i ale tofa autanga vaia tipi autanga vaia tas fu le mai nga le radio Samoa mo na te mo te fa longo ole mana ia i ole news nga mai i tu langa fo report to mai tia onga le sa ngo mai le fa ulunga o le CEO a onga ma fa pe mai le fionga ya au fa mai lana sau nonga o se va inga winga ese le wa yai o le ungeski mana makaka ese wa makua ma walulunga maka o kamai ka i lori o makaka ese mana tu mai la o makaka ese e ka o makaka ese e dominate kama eli a o sau nganga si o re yai wo ya aka ko makaka ese ka muka wela insingia palama o me tau futulu a tau roa pi o ngalu ngari a lai mori mau mai le fa urulunga o nga ua sili ai maka o kamai ka fa penga fa investigating e la wa maka o po ma fa longo o le winga la le no fa tu le tu e le se me ka ke po le fo ngi se fu pasengi o le ai halu lu ma so ifuanga maybe in the next 10 20 or 30 years waka ko le ko e mawangi uru kalafa mangi uru popo wanga ole au fai polon mara fai fo mara polon ngale au fai fa pak mara au fai fidi kulo le ole antu bo to ton mo to fa ma ngai fo nga ga ngi fai pule kamai kai fo ngusila la ko ya so le ese lo fi fa longo i debate kamai kai e pulu aku kamai kai ngai ya ke lo lokala ko pa wanga me le mo kamai kai ka ku ya yo no le tau si se la tu nga fa fu i o le leo e whaatangitangi, e mātangitangi, e tau i. Ei, o leke whai aku a. Ai wa aila iai au maori le ingei. Pā, mai ale pe o le pā male fo i te le a. Ia ane mela le i kako a. Ia pie a maka wha ngai loi maka, pie wha oso mai wha loi maka, ia matulanga uma wha pena. Kangi mai. Ia. Ole tūlanga la le te vatu walanga fisi male ale rumka upure ko di mali antawa. E nana o fai atu fisi male ale. A fai ngai la ave ese se furu pasenge a ola ku o e lise ko lima. Ora ngo mela le yai ka ko pare menge kai mingi ole lima furfia kasi. Lima kasi ngo fo ala pasi mo ngi kai mi. Longo winga e ngo akangia mai. E uma ya le paruka. Ale a ko angu melo ka mai kai fa kai kai longo winga e uma ya waru e ro wase la uri ka ko parmi e ko e wala nga uma ni fati tainga e sau e lima se furu ia li ai kasir ka mai ka ai afa pe mai la ola sa pela mai te taulo ona fa to a lima pe ngo fa po polisi fa longo winga se ka ko amio o fio o ko lima se furu lima fa. Okay, lenga wala ngaleli fa mo kol kula fonga pe fa pe. Lima, sorry, lima. Kasi lua kol fa. Ya si ka kilo wala ngalenga lu ke fongi paro ko wole pa ngalu fe ngenge me o ka out mai wala ngal makaulia le ka kinga ye fi ka mo e fenga paro ko le sangi. E lo ka ko ngai ele fenga le a ko se furu kinga kula me fenga paro ko le lumongi. Ola o tele tonunga fo le na pe a ola o uia la mala u nai mana ia fo ia sila ia le fast manisi o ila tou palo tatu to tas mana ia va ku kama ikinga iyo le o ka ko va ayaku e kele nga eli auro kama Ole uta to va vai atu. E tele ina tau eli aulo mai tama. Eli se kau eli aulo.
Ola tu olalo. Kule kinga. Yeah. Kule kinga. Ke role mele le kule kinga. Yeah. E silia kule usika ka I finga ngalo I kumalo. Ko mai fai le. E o mai fai fale. E silia ku kinga. A ore kule umi ola wadi ia. Ya la le ka ke va ia ko mele kule mai. Ah. So amu musu e misika avale ma me fa penga. Ai manga ia kule yo a. O le sira me manga ia vo roka vai ko kule kinga de aku. I ka ko vai ko la se fo fe ka lai ai mumu ia kinga. Ai se pe ka ko vai fo ira o fia ula va vale e wadi ia ke ringa le o ke keli. Ah. Ia wa ngai me o mala mai e fo ai me finga ngalo I kule. O la se mga ko volele ya kule po wale ro ngai kule po le ka la so nga alo sunga I kule po I ka upule o fa nga parok. O se mata upu mtuale le tele. Ia. Le mata upu le o le tele mai pe o tina. Io e to tonno na Montefono. Fa marsia. Ele leiti na ona ile nganga le ya ila to ole mapopo ele nau le aulo male nau ni mea. Ma fa longo. O te mo mia foi tina, o te mo mia lava tina tonno le nei mota. Ona e usta tai tele tina. Io. Ma le la ko ya lungo e fa longo ka. Io, ma o foi na tau longona de vai. Ai la to O na ia le tali tononga ua whamutala u tautua. O ngā wai makua. O na le tūlanga fo I le malosi, e whapea fo I si au whangau. Mali tiro kala. A beitai la, ua au ngā tele a le, e whaftai mori fo I whamalo, le vionga I le komisina o whainga balota. Wai kongo me ngā mga o. Lea la ua whai kongo le mea lea mo leva. Leva ngā o mga o le mea lea. O le sao whanga mai o tina. Ia, e kokongo moka. O le mea la lea te whai atuai. E te tau whai lana toi loilo au le tau ma whai a mai nei tina mamai. Ai mai. La vai ki fast food. O te tau whai o na whatulanga ma tapulaa tau sanga. E o mai hiki ngā. O te le mana o la, ia o lo lava langona ai vatupea ina ia pasia e fia me malana kapenetas fulima. Ia ni ia inga foi lea pe e te tau na whangata le matutu o tina I se vaenga o le limas fulu. Au ngi sira ku limas fulu. Ia wa ono wa fitus fulu I le ataua. Wa ka fa ko wo ko ngai fa ko wo fo ko e mo di mo yo su win ko mai kai. Ma o le sila maenga lea o avatu le fautuanga I le palmia ma le whainga malo. O le tomana o fo e toi sau tama lea, le tama lea o pulou. O ke le ko mga walanga aku mu mai ngei la ki ngā. E whaai tete la I winga nei, winga le mi ngao nei. Ai mase ai mi o valea. O te le mana o e pulou wai la hau I tutonu I. Wa fa e me ai pulou wai. E pulou wai o kai. Tatotu malolonga. A voi mai. Fa wang. Ole atato wasia. Pe ole ana mafua anga ole o kurma ka upu I le professor foi lea. Ia fasi. Tatotu malolonga tato foi mi tato wasia. Ia le tulanga mata upu lea. I le maliwa yo le professor tamaita. Ia you teve visita. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South Auckland. Mo le whaongai no le talofa voucher. Taimelo watile ua lua se fulu ma le tolu biru tau te leile I tu la e ono I le tautua whaawau alau Blue TV ma Pro Club o te tau te iae ma le maruia whaivoro tātou watunu I le nei whaivanga o le avia whaima whaisinga aka sa na I sau whai si ua ua emo makairu mori kiwi ai o le vahenga le na le ataua e le tūlanga fo'i o mata upu e tā ua wale ave ese lima sful pasengi ave ese
Kipinga si o mele le o fango ngongi le mata upule. Le ala ua fa pengi mai ka inga afia me mal fast. O tasile mata upuno atu e matua du vai lua. Ai matua ifuki mai longa uru ikua va ku fa fonga na ku o se furu pasengi. O past tense la nga me lo kupu mai. Ya o wa va yetunga ua ta ilo iai. Ya ai o mata upu o ngal joy fa mana tu mil joy. O wa vai tu o tele so wa fe mo so wa fe isi makoko ngu Amerika. Ya lele. O wa tu o tele ilanto a mai la to faitionga. A me se foi ta to Samoa. Ya ta tia ia peno va tu ta tia Amerika matanga ta o lo no fo la vai Amerika. Ya wa langa te loa e pules ka funge le la na sa o la to manino. Pau nei o nei vai ngala ngai pe no fa tu da matanga le ato ele se la analysis mala utala no fa yatu. E toi fo I Trump il officer. Ele se lava la umauna tu inatu. O le fo la toi fo. Ke lo oi. 25% over maka ku news ang bo America wal melo ba ya. Wala to ya walui o news ale Fox ma news CNN. Ya CNN, ya male BBC, ma tulang fa male HBS, male USB. O le vangala le wa vai tunga. O lefa to amai ale fa tau tonga le to malo le so los fulu January. A wa los fulu 5% le tele o vaenga wa fa tau nuina. O folanga. Sa ia faya ele yo atu tonu. Now, o le sila mata upula wa lunga le tapisa nei o le toe avea I tua ma le toe fa fo I kuope fa solomuli. Mata o fia ia Donald Trump. Ia le lango tau se leni financial assistance. A America lesa ave I le World Health Organizations. Bo o le fa la potonga a le soifua maloloina I le lalolangi. Ua tau fai pisa I ngai le ko akele ma fai mai vai la kako. Ele alo farbule ka malo. Le wala ku roka haufi meia alo le ana matua fesoso ani tele. Ile lalolangi mau na tangata ma le tele le au mama I matulanga sa iai. A o tatu ele lele o mua tau tilo I nai fikas mangai kalafi. Ona e kangole o e whaavasenga I lo mafau faa le tai. Pe saur fai unga fai. Pe le ai fo. Leanga o le mele o puniti ai o tatou mata mai le malama. O le mele ta o le whaonga o le upu tangata mamai. Po o le whaala potonga o le soifua malolo inga o ngai kangaka lai fia feola. Ai pia fōringa mai ualua kurorka malo o Trump se ese. Le si ai viola lea tulo whafonga lea tunu. Officer Zoni. I le kalafile sa o mawaina. O a whaupopo le tupelea na sauno I Donald Trump. 1.6 billion. Kusa esilia. Ma le tasi ono biliona tala. Le fesosoangi. Tu ufatasi langa le vatununga iwa se lauli mavalu miliona. But le current figure. O le 1.4, 1.6. It's more than 1 billion. Bilionga. A e sila la itangata ia la tau te alo lofanga ile World Health Organization. America o Bill Gates foundations are kamalo o Bill Gates. O le America fo. Fa solo mai ai European Commission. Is that right? Sawai so o koisia mangi. Al watu waile World Bank. Fato asa so o tuai Peritania tele. Fako a maua kuai sainga. Ia maisi lava mala tu mai apani. Now, ako kilo le kupe a Amerika le alu le fisosoangi I le soifua maloloinga le lalangi le kausanga. E pilionga. Iwa se lau 5 ma le 4 milionga o kai. Ako kilo ka kubo ia sainga wai pe o le tunu ulea o I le tunu ulea. Le number 1 enemy of America le yai. A ko sila yai ngale lua se lau milionga sainga pokoreanga. Ai ole mela wai lo Trump. O kangaka piko iko a kele le e alu yai fundings ngai ma fesoso nginga sainga. So ela ikiki le la kukupe ave fesoso ngai.
Ai to a tele o lātou tangata o loo pengi fiki mai ai. Yeah. Ioi. O la la ngangi kiro ko marka malo, vi kala ka malo. O ye le ai lau ke le valia. O te le valia, e le valia Amerika. E o anga ko ai ngā mea, o le whai aku ngā masu esu aku, e la aiki ka ngaka Amerika o loo pengi fiki mai I mako fsosongi. A o le kele o ka ngaka ngei, sainga, ingi kia, Afrika. Maka ngaka whapenga, le matua penfiti tūlanga ia. Ai wa ai le fsosongi e sainga, a whai o la koule aku ngu e piko siringa ko a kele ka ngaka mo o mia fsosongi. E ka kaura ale mua muelonga lua lako fsosongi. Tau tupi. Moi. Ole reason behind meleng o kikira ki e mo fai kawai. Ole kero ngi kupele o whaanga kauinga. Olo abuse kero kongo ole sosangi nge Amerika. Ia peonga e mai sainga. Ola kongo mafua mai e wha mai fo le COVID ki neng whai ngai uwan e. Ole ngō mela o la koule ko kere mkwa ko kele peonga ngai mengai rau whamkarare whai ko kele o kupe Amerika lelo I 1.3 billion 1.3 billion o se kupe mo kwa ke le lava le kupe walu ai o fonga o polenga a presking e le o le lenga whaonga a mesia ia whaama inge e le whaku o le fonga o diabetics o le o whaama ki kele e le cancer ia a mesia COVID o le lau sa trau ki kirokonga o ko ka le kupe sa Amerika le anu le anga ai ba ko le fa nga kauinga ya ma ka le foi la ka singe o meangi piko sirin ke le kupe Amerika e roi o le health o le so fo maro roinga o defense mar security Amerika le roi po le ongo mal afa trillion so ele pilongo le trillion o le trillion lo ngo kilionga o ke lo ka ko por alma mao ka ke lo menga wa mo lo le milionga bilionga trilionga quintillion sextillion ya ele ka kayo ka ko ngangu mele pe maro sia ke lo menga fa nge nga ka kilionga la le ku pe Amerika le alwa al polenga nga o fonga ngo Trump o le alu le nga makarero la ngi kikiro pa ka kiro o fele adu ka ko kinga inga ale mga mia ka Amerika ya Lena so ya ngala o ke longa foi e de fa pe ia ke wa ia fa pe for example mo Samoa wala ngale o ka finge ngi me o ma ke le lenga polase ole vaenga le esa uno tonu ia wa or fikas le me le lo felu tolu which is not long ago ka usanga fa so longa le wa tunu le maua ia la to sosoninga mai a Amerika ia mankua e fua mai fa sa wa Amerika i le sanga ia le la te vai ia tu moto le Pasifika mai sia tu nu i Asia matulang vai la wa tu vai tu ia fiki la le tu mai walanga le amat o ta tu sa mo le tau te ia se lau fa fitu e tasi te si lim sorry miliona le seleni la na vatu mana tu mai fo ia mo ko kai mi o le fako ako e kauliliu mai le fast le kako sa valinga a o le mele sa tato I matu le epa mana tu le na tau fia malava ni tūlanga fa pe tau te fai pa anga I ma Amerika ai sila ia fiki ma lai matua la walunga anga se ko ngu fo ila a me tau te nau tato mai le amatanga o le anga o le afai ku la ko ke vai makukuila a mea tātou te whaasanga ia e militino ma Amerika e peo na masania. E lienga o le paula o kupe mwhainga maua mai mo tātou. A o kupe la, o fiso soangi. Mofo. E rengi ai ka alafu le se senga ngā. Ia mana tu asa wale tu be Amerika e whaatoru ki whakoruinga ia Samoa le nā tūlanga. O le vaenga na ia jau ia. Mala ublu buat tu fo ile no malanga tu nei ya ai vo ina tanga tai la tu te fa ale inkalesi ya Trump le foi eva ai tele ai o le to tele la vos ke yenga mai uta alwi foi nga I Seattle alwa tu I tangata no mita I Portland I Oregon Las Vegas Alaska walanga o California
It's a Democrat state. Ai to a telefo ia tangata Samoa. Le karanga ia nei community Samoa ina matu fasoa. La fo wa matau na la tu taliina. O la e mi narka maloa nga I avele fa mua ya Amerika. Mana tua ole akure le nga ko ngile fast. Ole alanga le ala audi ngala ku fai. Ia manguia kangaka. Ia manguia kangaka. Ai sila ya Amerika. Ola ngia la to aid malato fsoswani wa manguia solo ai sia ku. Ai ole no una tu Amerika to telefa tanga te homeless tono la tunu. Ko ke. To tele. Ko ke vai mga ala ke le. Tele homeless to tonu. Masia I California I tulanga le tele ia na te vai lo no winga. Ala e loa e de maloia. Se fe mai singa se lau pirionga mga mau. Mai se kawa kia e mua ai koko. Yeah, me foi ngai il mele fe besingi fa pe vo ko fa. No, so ka ko fa foi me mai. Ola o ke kiro nge. O le disi nga me Trump. Pe mo ro le sio ka la circular fongo. Circular fongo. Ko kire ka la o ste yele o lo ke e Trump. O le tasira na va enga lena o tau mafai e mau ai sa o so ta inga I Amerika. Le ala foi nan o le fia vave e open up fikas foi lenga mai e observer. Yeah. Ma mea uma. Lenga o lai sa ua I mai si mea o fikas na mai taimi o forfolanga. Ai morisi la fia. Ele ai ma sesi ua ki pokia re kai miringa I se Samoa. Huinga o la utala. E wha apapo le ai fua. O le na mawatu na ia uso ta inga na ia ila tofu. O lai whainga wenga mo uso ta inga le malo I Amerika. O le wha mua. O lai ave criminals. Yeah. Nga le lima suflikula ka ko. Yes. A wha apela o ngai la vea haise Samoa le lima fitulia. Ngai la vea o ngai ke ngofo ele ngaka ke ngofo wha sori kula fongo. Ai koe whai ma soli ngā kula. Ai soli. A mio pio a mio valea. Ela vela lima fikule. O ela le ke I ka ngei re ki poki o ka ngaka ngei longo winga. You are just the same as them. Yes, I'm sorry pe afa peke le fia. A whai o lela e wha pia mai ngei. Ia, la ka lo whai ngai ka ngaka walewa ngai Amerika. A whai walewa ngai Amerika. Ai ngā arkulei aisa ko kein me uma mea ngai whai. Ai mawai oi. Ai mawai oi. E rese se aro whai a oi kulou. E whale ma e kuku I waia o ka ngā mea I kua whare o. Paular me aungi sa whawhai ngofai o si molang green card. Ale winga la utala, le whai atu. O tōna. Le o fa apio o mai se fa fe le mera nga o ko ma o le upu moni fo itate fa yatu e le ma I maua le kai mi o Trump le kai mi ngai le atua e va ve su e ma I maua ko pe Amerika e va ve su e fuangi overstay a file mu mai over million nga bang ko pu ka kai overstay o lai a ver fa mua e ka nga kala e mesela o Mexico. Wa sila gurungu melan. O sainga fo tole. O sufiko fe o sainga. O me fole le mariele se kula fongo o le immigration America mo sila. Wa nge asa ko ma singa ai over ko ma singa. Ale fa fo lo me wa overstay. Mo lo fa fo. O America la le ai. Ele ai. E ke la kwa ngo foi o ma. Ele mai mo le. Ele mai mo taimina. Ele mai mo taimo America tau tasu e fu o. Ke le o tanga tele I mo pepa. Ua maua I lunga o le au wala tele traffic sa tula ko pena. Ele mana tuala le ala na le tu ma te ini se to tele. Ina ua amata na pisa ma failo mai Donald Trump. Swinga ia pe atula I mai. Ai mana tua mai foi. Nga trika uma mea ia. Nga trika uma. Ole va o Amerika ma Mexico. Ia fa ngo fianga mai. Nga trika pe yo ia ma le war fo ile lenga lenga kangor ka malo se fa ilo tua o Mexico. Mana tuala. Ile ma fo o tanga te tai. A fa longo mai le lano langi wa e declare inga nga o Mexico le la ki poki. You racist. E mo mai. Ai ole mea la ia le ole a fa upu ilunga mo meo o fa loa ma fa la wiro fa campaign. Ole a haru longa kasia uma tangata uma. Yeah. A ola e mala maleleia kusa ko kiki a ke longa ya o ki Trump le fifa pe mai. Samoan, don't worry. Yeah. And no come on. Samoa, don't worry. You know, I'm not coming to you. I'm not coming to you.
You know, ai ona o le tala ia lai au mai. E generalize ai tangata malava. Ma Mo iliko la imi. foi ta ke na vanga au kula fongo. Yes. Au kula fongo makuia. A mele i tatu. So se le mea le aka konga nga maka fa mai loa ia mai o le foi la tapa ia tunga o tu so mai article ma ia matatu fo ile tatu te langor kai mingi wa tele na sawi ma me tau fa fe kaka soli ale mo kingo if you're not sure then it's not right. Yeah. Malanga ka. If you're not sure, then it's not right. Ele o sa all information. Langa yele me funga di ke ua pe ma se fako se lo makua o lai ka ma faingi pepa ma me fa penga. Ai o so ku ngai me ka ko ke vakua. Ma fa pole loko. Ke le o fa le ko ngoi nga e ngofo le ma e aka ala u ma liu po. Pe fako. Wa pe fako ka ngaka kalu. Stop this. Wa tauna tatu ele se meu se longa o kako vai aku makua news mai ele mainstream media o a me ka share so mai ia o te mi foi nei o tele atanga tau faina la to faina na mea ai mo tatu a me so America o lai ko ar kai ia e ka kero au ke langonga le ke lo le ia le ngau le loko ka malo Trump di Ya lo fo ke le ai o ka malo ko lo foi a tausi. Vai le lofa ya o tausi po trusi. Tausi. Fako o pronouncing o le inga, so le pei wa lava la. Nga ke para wai ka. Io e fako pei usa u farongo ila uka ua ngai. Okay, hello tausi. Io e usa pei wa personal la uka. Wa private la uka. E nga ala ngo fa le pusi fo le ya tausi. O su e ka ka le. Ia tia. So ka le ngoki. Ka ya afi le mo li lo nganti le mo li mo sa. Ai winga na le na fatula de tala. You know tatu sa mo le tono America na fo to te si le fia ma to mana malama. Ai kau ke io e fa kasi. E tau te e tangata so tu la fono. Yeah. Criminal activities. Ia matangata fa. A o le mea ia le ia o le fa le kongo pepa. A o lai tau mawhai se au wala e lei ai. Oh na oi. Au e ke popole. You are safe. A America maloa. A oile fight criminal activity. You fire. O ko le for drugs. Afia kengi. Le fa alongo. Ia le na. Au hoi tatu te. Langa iris kanga ka. Wa veale le fia i le kuo Trump. Ma mea la a whaia i matau wha a fefe lea mea. Please. A leo hi me whailanga ka inga. Nea ngai pei no whai atu. Pei a taua. E whai o te whai pēa mo whai pēa la utala lea. Na oi Amerika i le taimi na tau mo whai ai ia le kamikiki fo ile le e ka ngaka vale inga le. Ai misi. O le confirmation na o utala i te whaasoa atua i se o purkalame. Mua mo whai atu. He will be back in office. Nga misi loa inga o loa e leo se laki lei ataua. Godfather, that was not a luck. That was a miracle. Wala vale nga pe tau te talitonu ai, pe tau te le fia ai. Pe ke koe rifo e asi ai au i Amerika, pe ke riko e rifo e asi au i Amerika. Malia mea no fina ngano. That was a miracle. Ioi. Ja, ole a sono le au tau iloa. Sono le au tau vai. I suinga le lei ma suinga te tele. Ole a tupu mai tu atu. Ioi. Yes, e koe whaali a kuale video se kaimi. Lenga kanga kawale inga ka malo. Se vai ke pa fa pengei. Pese feeling also. Ai vai le ataua la vakula o analysis le ala ino fe tu optala. Ai vai le tangata vale no Kennedy. Yeah. John F. Kennedy. Or kanga kalen kango take. Ele itake ringa kulo lo naulu. Tulo. Or kingo. Why? Because ele ongi professional snipers. Or kamikiki fo ile ngaru e faile melia. Na sa o makala ele o se professional snipers. Ele ropele le yela o fanga va tu fa fonga mai le tu no. Alo la kanga ka ele professional sniper. E never ever
e kau mawhai e take de se ngō i se vaenga o le kingo e whenka. E whenka. E take le vaenga lau kele o le kingo. Yes, e take se mea i lalo i. Le assassinating o le master le nga assassinate mai i Meriponge. E se Meriponge o singi. Le si kai o kakawelo Martin le kai o le rebels, le gang makaukia lea, le fai mai ai ka unga a kengi ngai Euskadi. O le kangakaranga, le na assassinate i le taalonga lai makamaka malanga whanga, outdoors i ka alonga. O le tangata le nga oranga ke alu e whangar kamalea, o le former sniper, marine. A kou sila ngai lalanga lai no ofa tua o te fia mo te alu mawhaia usu e ngai. A kou sila i le mea nga whanga mai e le sniper ngā le kai le o le kengi le rebel. E whaisi mamau. Ai ngā kere i whanga fo i turo. Ngā whanga i le whakawhaka. Wa fo i even the sniper. E ngā ke tauti ngā re kua i ngā mamau la i take. E whanga re kūlanga ke le o le kingo e le misi. Whape ngā fo i le mea ngā kaunga i le mawhauwhau o ka mikiki lea. Ai ko ke ru uku. Nga ave se inga mai longa mawhauwhau nga. Sa ave se inga mai e lea nganga o lea kua longa mawhauwhau nga. Awe ke whanga, wa anga whanga sa or ka mikikir kingo. E le misi la e la vea. Ai o la ua ave e le mawhauwhau nga fui le kango i take lunga i. Wa fui la e le impossible lau mea ngala awhai. E vai la oe, it only takes a turn. Ai anga whanga kingo. If you Trump e turn around ma pe siva e la vea ia wala varanga ke ro anka so wala o fio le atua le ke le o mero so la nga ke loa le o la so la nga o la vaenga ka u mai informations o le nga o le tu Malo. ke ve ku pe ke i ia o angilunga Nei, o lo ke aka waranga ko ke ka ko support sa. O le mkwafi kaia ya Trump. Le ai sani. Le ai. E to ala titi. E to ala kikiri. E o tele io ela le ata wai lau sangwanga. Ala ko ka o ka ke supporting. Ele to ala titi. To ala titi ana itanga tai o te loa na onisia si mato vai nga fu ile ai o ke le lo fo o Hawaii po la to fina ngalo le mele. Ke le lo pe ya Hawaii ke le lo pe fia Trump le. Yeah, anyhow. Ia na fata tia tu lava fa pena o le wo vai tu a fea ele ai ngo o le wa fea ele ai ngo ifo Caroline. O Caroline ifo lona so sina vaiana o le wo vai ku ngo wa o ia le news me tu langa wo fa walanga langa ai la mele lo ke ia ko ile ato o le pe ka ngia mai ele I fa ka ngai ngai le ai ngo le susunu ina o le tino o le latou tangata. Yeah. O e kau maua singa su e nga o fiele sa wer whakanganga su. Tulau, mananga lewo sa wele ni sa Amerika. O le kuskusinga ngā lenga maua I kongo le kuangange o le o kinga. O kamare o rongoange le o Mike McLean. O kuange ko olua, I think o Mike li ka next of kin li lo makua. O le mkwa whaali lava la kolango ngafunga nge o malkaimingi le iso ka inga ma leo. Ele iso ka inga o se mea lava o mele o kupu mai le ki ngā lea po a me se fo sungunga ma le wanga mga o pelang fōringa mai nga mga o wanga e baku ia wa I le ki ngā e ke wai. Ia whaila o ma inga susungu. Ia kau ke lo lola le sila asanga le lumako. Sa kam fa ko we ka ko so we ka ko inquiry ya Mike McLean Dulcie ya po Dulcie foi ya male ki via pang kuila wala ko nga ye se nga foi ngo le foro ka wela ko le fanga marole ya fa mo o angi susu nga foi mangi kulanga o alu anga I vanga ngi ai fa mo ia mo fo se mo fa inga nga mo se so ka inga maro sunga mo se sio la konge fa sinka ko sulimi ngo ke po sinka ko afa kula pe afa pe fo ye
e mo me se kali Taua ia, taua lo ofso tai faftai nei tangata na la to o mai ia. E la le si no ofso tai atu iai. O le nau mai ia le sunga ia le tangata tonu le Samoa le anga campaign manager mai ia Tusi. oh yeah okay Le ai vai tu so no nga Tusi na ile tangata na le sa fa mai ku. yeah O le la na mau ia tau na mai e se tasi fo yo tatou fans o le tau tai ia e le contact. O le foi lawa mai au na o tau mawhai e fiso tai atu iai. So, whoever ai maua mai se tātou fiso ta inga, a tonu o se avanoa lea mo le tātou, yes, matua i tātou nau lava. A o le mea mauti noa mo le si la fia. E le nga ongi kala le lea lai sa vili mea i wakula i mai lunga. O lea ua fisiringi walanga na ofo i a tau natu lea. Lea tau ano whapea. Pui, o leo ke i aku inga ua saula kala. Ua whaali ule fulefu le kingo kulohu o le whionga ka mai kai profesa. A ole vavi. O le winga le lena o wha toile atua. A si pela mai le whaonga inga maritangata valina lai ka umai ai. Le wha makalanga. Samoa. e mga umia Nga whaonga le ngai fi. Whaonga marisa mala. O le wha makalanga fo ila e sau ai i le amai nga wha peritani o tusinga mga. Brutally. Murder. Mana tua mai. O le case lea. Koe mai ngore ka waka lea whaonga mita toa telefa mole. O le case lea. Lea sitina lea. Profesa lea. Lea mana ia siana ata. O le winga o le whamatalanga. Ina ia sila fia lea tunu. O le case lea nga wako mua whapeo le manslaughter. Ai avatu uma su e ngā leo. Koe upgrade i lunga. I le murder. Fasio kanga ka wha moinga. O le wha mani nonga la, o le ngā yoinga, le si la, kanga ka le si ula le se uma koe su, meso ngā ka vatu i lunga. Sua whaia pali i Fechao o Fechao. O vai vase tailea, sorry langa le pen, o whatu o vai vase uta, pe o vai vase tailea le na wha atino ai le ngā yoinga, se tasio o tamaitai. Lena ia matua fasio tia i se tūlanga māta ngā. Po se tūlanga o ngaonga e whao ngā i ngā ise anga ese. Po se naifi. Ma se sā mala. O lea la kā kou ke fia mala malama. Ele ia i lava ma se. Wa isa kai mi wo mai ele o leo por komsinga fai me se la ko press conference le melea. yeah Lea kā kongwa lea ka kurfa au pupu lea. O le tangata lea na ia fasiotia silo matua le foto alu ese tulo nata ia masio na tuangane o kuangangi o lo makua si tamalo lena o le tamaton wala o le tamaita i atusi o le ala le winga o le mele ma ke kau mawhai a vaku leanga o le tapisai a o le ua wha maongia o le ke i mai le ainga ai mesir kuangangi le koe vifo le tale lunga wha mo le amis ai mai se le tuangane lea o le tinale ua maliu. O le kangaka kongu lea. E pito i vāvala lata le la mafutanga ma le sootanga. Ma si on tua fine. O le kangaka kongu fo ila lea. Lea ua whaali longa concern po olo na whaasea. E le i longoa mai la kou e leo a Samoa. I se kala o se mafuaanga ai pe ai se afo. Tio neo. Lei se mea wala koiloa. E o fo ila i le whaalefu le fuinga o le kingo o le kingalea. E le o malama i le ainga. Le ua whaasau lunga i whakarakarangoanga ma la tau lava News America. O le fesili la le kula i mai le mafaufau. O ai po le pule ai. Le i ataua. O le pule ai le whaalefu le funga whai ai kongu le whaalefu le fu. A o fea o i ai le fu le fu kai miringi. Ai se a ua whaale fure fuai i le ngei kaimi ka kope. Tangata lea to alua lea a fia. Le si lea ia na ewa tua ilunga ia le upu. Kila. Alanga sa o mea nganga ia whaia. Ia mastina lea. Lea e tui natuno nata. o le kau fōringa mai o la kua ia me le mental disorder po le whale kongo le mafofau o le sunga whai pali i Fijau ai
Aka ko mai kau aku leo ka ko fai kau ngai ko kero ko ngau fai kau ma mo le se ko nga fai la warang fasioke soli pe ya isa ka kan fasioke le lomo ko ele se mele fai ska ka nomo nga fai or fa nga sa mala ai vange i ko le lomo ko mole ngai fi e ke ala ia ele ska ma issue o ke longo se issue e ke le longa susu ngai kuak ya asa oi po oi ia nga lenga ma fu nga babe nga keu ai se ame o le yengi se ka ko fa piko ai se ame o oi nga va ko fa ka nga sungu wa e masar mia o ke lenga wa nga aku lo mele sungu e lua ka fenga nga fa yer mele o ka next of kin which one of the brothers o le fenga lo mo ia po se whakanga ngā whapikoa wakulumalo. O rongo winga la, mange foi, a kako kufan mawhawhau ia o le, o le miska o whangange o se fuamaro roinga, pea whaapea o se whakonga wa laku ilunga. Laku ilunga. O le winga o unofo nei ma te vifo le tale o le tinea le tale te sisira mai sa mo ma ngai ia sisira mai o le tangata le o mai langa ili le to te le pa ele lau mo ila to ia tinama tama matua mo ngana ke wele ma mai le upukila tangata na pi o fupa auli o kanga kale nga fasi o kia siro makua le la batu ngana fa faingo fie o ia lea, sa fasio tia si tina matua lea. Whamai au ili ilinga o le la mafutanga. Sa te le se taimi na o ina ifo ilele pei, ele tina polo fesa lea ia sina vaiana. Ia le tina lea nga whaia le sori ngā kura fongo. Au ko ke pole kamayaka ngai lalo. Ai focus mai ata te tele i e lua. O le mela le kupu mai, walanga o le upumoni sa moa, ua uma ona susunuina le tino maliu o si tina lea. A tono le vanua ni la ma whaasoa au ili ili e le mata upu lea. A o tapena ai masa ili ili aku i Amerika. Ia kako fisoka ingan maka upu lea. O le mela le pe ia tangia mai, e maka ngā le whaaki ngoinga. E le maula le whai mea ka urulang moanga. E matanga le awala nga ia whai ai le sori ngā kula fongo. Now, tato uma le ilunga le whai taufia afe le ilunga le prokalame le taimile nei both YouTube and Facebook. Ma whau ange lava re ki ngā ia ke ia. Now, picture this o oi, tulou, la wakuruka ko scenario lea. Ma whau ange oi o se ki ngā ua makua o lo wika se kangaka. Ma fau wange vai kai miringi o matua i o lo wika kau le langi whatsoever ma fau e se mea kupu fa maka e kango e fasioki ka kutulo le ngana la vatule ate o ngana fa faingo fie le scenario le ole message le ke mga o lo loko wo so e halo wika de kangaka sa lo fa ya oe sa fiso soangi ya oe ia mea onga ma o ya oe ke lo kaimi ai wo so e alo wika e manga o lo e fa o le oki ora ofisiali ya ki o ki nga ngai ka mai ka yes le ma fuka met program me fia fini e fa nga ka kulo lava e fa nga ka nga o lo kuiro wa e vai tunga wo ti kulo fa mata ai lo pe wa mau let's say wa mau wa sa vale kwa fa po tu lo ta le muriulu ma le ke va ku nga na fa fa ngofie mo tanto i me tutupu ia so faiso wa ela kwa ka se la au pe tongi se ma tu lo po le lava eva ia kurua o pa u ilalo e ke ko era ku ora so finga e ke ko era ku ma matalo ona fai pe o le finga o se mea ola tu lo fa fonga le tu do you have that toughness do you have such a heart e ia so loko e ia so faku ke ko era ku ro ki nga wa va ia ku o maliu a ela ku ro fa ia ro mau ka o konga ku lo lava lenga ole o puie au maili
e liki mai ko kongu o fiso leo e liki mai ko kongu alanga inga lenga respond e o au mai le tino maliu e o atu le atu e le anga ri le fainga o siro mako ele o menga fa ko finka ke rin ka ko mama mara wala le fai ya yes o e makanga la wala nga fa so ki e skinga ya karo fai foi pe fai o lai o soi fu per ka mi fai nga venga le poi a fiora ye a oi e fi mo so ala winga na le no fai atu o ke le longa e sa o ile tele se i va nga e lua ngia lo mafau fala au fasainga pe o ke le kari kongu fo it's mental illness le ataua that's rubbish esa o lei o menga ko ye le la play fo ka masimaki ngai kulo la vale au wata mai le la play dumb she's playing stupid awa o ke fa kula o kala o kusia matala ma meia na tusi el teine le a tu lo e fekea la vese so pari ilanga saki ai le suafa o kenyor kuskala ioi o le kele o anga kala longo winga are you telling me o anga kusi umanga kusi e kusi mai le anga longo udu mo ro fai longa o le yes ma wor fai longa alo ia acknowledge ilingveske acknowledge kusi kala poetry la langi ai fai mai le anga le longo winga o menga kongor kusinga o mea fa u le anga o general description al ka ka lenga lu ka ka waika ma ka le foi so ska nga kala waika e le elemento illness pe ke le leilo europea ke ka ro wala be category nga yeah well le atawa o tele langa wa ulali e taua e fua mai au tali anga i le ke fa ko fua mai au e fa va mai au kali kuspa ia yeah la ngor kala kuspa ia a e ika awange e hanga salai or kala nga le al kuspa ia a e ita au te hanga salai o le ala wingo nga kala longo winga la fa kanga mai le ika me nga le ngo ka fa yaku e o ke le o te tau disagree le mele fa pe nga ika e mentolo le ai le nga o la fa kanga mai le kuspa ia a e ika longo winga si la fia le le kua e ye le ika nga la ku yesu wo fa ka mai wo fa tau mai o loa tanga te tonu mal o lon tama o le kua le me nga fa sasa o le winga kala o fa nga le general use nga le mental illness excuse e passa se no le mele excuse alo fanga o mangi me tulo la ta fa yetu ai al mangi o yo fa ilo la mai akaika awala are wanga sala ale wanga sala o ai le se kama ia sala e matua mata utia ia ma o ko nga fisuka ka fongi i Amerika o salo le wo fonga me hore fa wila ko nga ile kele ka fa ka ko nga me fa penge o ko nga wo e kuranga nga i ko nga fa sala nga fa Amerika ole upu moni lava ia ma le upu tautino le na ia tia fo ia e te tau nga le nga ka fo i Samoa le fa ngor melea ai te tau fo yo na ave Amerika le anga o kangaka ngi o siki sengi fo yo Amerika o le vanga i faf e le winga le na ta fa yatu ai o le ale tu langa le mo ta ulunga le proclame le vanga le fiafi le ya taua o vanga pitu siri no fa no i cases nge rua o tu au le fo o ko fa ali le case o le professor le ku au le ai ngi fo ma i fa piko ma ngi sai di linga fa lai mangengor kusia ma kuang ave ia fiame le o kupu mai le maliu le same thing o le leanga la mele ali akawa le o kusi ya ku balanga le ave fasia le fesidi ya ku le ainga ai wo se kingo wo wo fuf il lalo o komisinga lalo le malo le yenge pe o menga le foi nga fasia le pa ki foi ngo ave la ko kusi il kai o me la pangi o le mangingo le se sa front up le public front up le media inga ia ka ko ngofo mar mama i me kupu mai langa le foi karongo i fa fora ko i le fa penga ka ko o ka ko karonga le ka karongo i ka ko lava ia ka ko ku a fa fe fa fora karongo i
Fafo. Le la exposure ko le vai o ka inga ka ko fanga malo. Ngai vai la ko lo pui le ya ka o ka ya mbasira fai unga. Fai unga le ka fe ngai vai ko fafo la ko yo masangi ko inga o langa le I me kupu fafo. O me kupu Samoa kele me kupu Samoa ka kilo lo ko le ngai ko inga kulanga le wo ye. Ai le fenga ko treating ko inga situation le. I me la kupu Samoa mo ka ko ngofo mo sa do ka peka ma le pisai ma fai so ai le o pisangis. O masani ngana pangutali atawai I Mount Eden. O masani nganga pangkaya nga kaloka kurmele o fasio kangaka me o wala toilole. Ele se vai ngai alofanga mai. Kamangai e ka fai kule unlock le I kaya mo ke uso ke fai le unlock mo fai le headmaster foi le fai kaule le head counter kaya o po ako pangka. Hey, give I oh, last night, I was talking to the I start hearing things now. I start hearing voice. Someone is kamalai. Nga umang ko over annoying. Fai malaka request. Ole ave o le vai ngore snu special needs kamavunga le under under observations 24/7. Kama foi lele ave wa ye unit fa pikonga. E o kongo e kema kongo ro poku ma me mala. E makua mai kau le o walanga o le wa suicide. Kama wa mental. Kama foi langa. Anga uma elengi o fufo inga e fai. Ai va kunga o e ya o fa pikoa. Kama foi e va tu o furi ma o mesai o mai ele ma fai. Ona e tango e fai se me foi lele fa pepe o mai wa cha uni to tau sisilo ua tu lo fa fonga le tunu. Ia ngana fa fai ngofie pule leo la me pena o le fai unga leo la ukarangor maka pule e tau rungai le fefinele e tau o la tala le la fai tu fa fonga mai le tunu e o loa inga kau kakala e fiu loa re kula fongo ma le wadi e fa pio pio le mele e fiu loa ai e saungi lo fika o le kau e fiu lo fo I fa sufi sam ele suia sam I kupe I ave le ka mo fai ave e uma lo la to masa salonga ma ole ai lo ole afa alia me uma on o fa tu ro le o le se fe o lo va nga le kung le atawa o le unga nga o sia ka ko mingi e uma lo ata mo fai nga I e tau fai a Samuel u kai mingi o kupe o a mea fa fekai o maua kala ele o songa ingua e Samuel ngi fala aula ava fala au foi mo fala o mekinga a o ke Samuel va ya ko pingi ki fala o mekinga o su ya kula ya o le tate lo lava e fa mai ke e va ku fala o mekinga e se ko nga penkoro pi langu pepo langu o refuse o malar kama ngi mau me o te fa ya tole ya tawa e o loa I fiu wala wali I fai mea ngi le ai lava. Ia, o le ala talata na ta ukile kangoe. Ai o le ala talata na ta tova ai se mea mata utia. To inga mea vui lele uma e na whapea ia. Ua koe puleaska mo Samuelu longa ola. Yes. Well, if I cannot say it, who is going to say that? Or ko inga kanga e kau kirkilo ni mele. Ke ia la ia wa mai fa mai o talo fai wa too much pressure wa nga ke ele wa fa u mai la ngo tanga dane po poto su eni me e fa u mai e mama ke ele fa mai la ngo le media lava malea wow le uka wa e ready lo fo ifika le kaukala il melea la makia le ola e ready lo fika le kausao pe mongi ngai mea e lau mangu ia solo ai o whainga afea o ai uma le e whainga whaaso koma ma wha kumolo I mea ngi e mongi roa kala I e sala solo ma e afia ai ngisi o lo I kukongo le malo ma kai ia le malo oh my god boy le a taua o le a tatova ai a foi ona malama leo le tae ao e tatalantu ia ua o malo ya o le karanga mai le ko fe se me o cases menga ka o kele le vai fa leo sam vai fa le fichao
Yes. Inga ia saula me ko ngongi me mo le ka ke ayo ki ai. War ka mingi. Mo le ko e fefe la va ka ka pas. Ko nga le fefe nga fai. Fai ole mass lea ole ko inga ma forme lea. Ole taimi foi nei. Lai ma ko pressure ma fo fikeo. Langa foi le ka pisai. Na fa pea o se mea e nana tia ma fa lilo. Ale ole more and more and more she will start and eventually talk and tell the truth. Yes. Ma kem fongi press release le ma se me ka fa no ke. Ingen ku sila ke mai ka unga le ki ko me fai. Na ko pa me press release kom singo lolo. Press release it fai pule. Press release means ka. Sa press release al parmia kako. E se mea. Sorry. Silent. Ko ale kako le make fo ila makako siuminga ia me kupu mai makako karango i me i ka kaungo afia onga wole se leo longo kako E se mea avon mena le nei tai le na le fiel te mai tai palmia la audi. E le fiel fa mai o le saufu. Ole people deserve to know. yeah O fe ko transparent. O fe nga upunga ko ala langa ai male na mea ia le la e fa mangingo mai me ko fe ka fa mai le nga ole ka o mai ka ngaka ai foi la le nga me kia le ku la e panga musu ka ke lo mea le foi la te vai tu ia fi me e sa wai fo ile me le e musu le fi e fai ole le fi sa manga o ia lava i lona lava time when she feel all time sa ole ole me nga ai le mana o so ngo mai ni se ka o mai le ku mea ia te tupu ole se nga kere ka minga ole umianga koso se mkaup ole fengo fi ngalo e ngalo ke uma ese se mawar ka minga mer ka minga lai fa pe a fo la navanga ku la epa so mai se pe sai ko ki fo ngaka a wa te i vai mai o yele ai o fa ki le inga o fa ki le inga yo e karango pe e ko kyo ese amor por kiki karango pe ai ko amio i nga fai kai mi ko fai mai o foi ta te tu o vano ai fa funga mai malanga le mero ai ma ko ai kar makanga wengo leo mar kom singa vai foi kala kom singa you know ai to fa longo fa karango anga kom singa ma fa karango anga fia me ma ila to wi le fia e kasi umare upula feika yai social media. Yes. Umare le yar fa karango la kama ngai ko mesinga nga social media ano me to te mai lungo social media kwa feika o pe ngi ai ku le social media ri o le feika nga kai lungo social media le social media le mo ko me vale now tangata ye lungo social media keep preaching keep sharing things. Pele fia mai you have the right. Keep talking about it. Kako karango ai. Enough le silence, enough le tatu. As long as it no or kuanga. Please. Awe ke fakuangi mea. Ali atawa. Awe tatu te fatua ni tala. Le winga ya lo te faiatu. A fai e te lo o le me fa maoni, matulanga fa pena. Le se mea la le fonka fia o ye karango nga mea. Fa ngale ngana le lei. Fa ngale ngana ioe tau sa fier ngana fa alo matulanga uma ai ele awangi ka fia mai ka ia langa luki ve ku saur kala ar komsinga social media saur kala afia me social media oh my god boy a me la piko ile ngai or champingi o lungo social media o te lo istanga tai le fa la ko fake page tato lulu fai waka ko lulu o mar tato proclame sa ilinga le mi tonu o tato wa telefoni nei matangata nei e fa so tai fa mole se va tu lo tu family no vanga le atawa le fa mole tato lo tele tangata lo tele a faya na e so tai lava o ia mo o tu silulu le o te fa ngai na mai tato fleni matato felingi fa le lungo tato proclame no ele sa na mea please ko kiki a fia se lau kusia le Blue TV le kau kule yak foi yo le tu le foi ai o lo to le ma lo to alofa ma le tu ala lo mai le atau wa mafu ai
onga o whaia atua, ai mai sea nisi o tātou ia sea, ka kia ia ngai mafukanga ia o te vatua i lunga. Lea taua, ta tia ia nei mafutanga leanga o a malanga tu fo, ia mai sea Amerika, ia manisi au Australia. Tulou. Ai wha mole mole. Mo ngisi au ka kou ia nganga e alua o i lolo ko fua kia i fo amai au kusi, lea i le wha mali atu. Mali atu le na o nai nisi lava o i latou o tusi te tele ia le ia latou ai mo o lava ia nga ia ku singa rua o ia mai fa mo mo ka ngoi ku le tu le ia e fa mo mo ai au tal no atu o i latou ia Australia me le pone ia ona ngalo le fionga ia tupu fia fo muna Joane Pacifica link o le address le na wutu ina tu el tatu fa lo na adu mo fa so fa ka winga ke mo wai fo ngal tatu merchandise le tu ya see I returned a favor e yai se unga ruenga fai mai onga fai ku fo ila ia le ya mele yai o eli a umalanga fo Euskadi ke la filafi e ka ko i mesa sa o sikami e te la filafi te le te eli fori e tate sei a lope ke ri fo vivo sa fu sengi a le ana le soro molo meri mai ku mana o mai ne malia mai a e mana fa sala lau fa pena ya e yai fo i fi e fa sala lau tu ai pe no fa ya o le loto le leia markanga kale ka kala ko kumu le alofa ya o le sifo itemi ya fika fa le lei mai o le fika ke fika ka ke fia o la fo ya sini na watu na tu au tatar no tunga sila lava o lu ngor tanto na va tu uma fa pena contact na Canberra na update tu monisi I Canberra sunga ya tuilangi tuiali a poto fa tuilangi ya na wa vatu ya tatu contact na le fionga tu pola fale atua io my friend talo fa seus ya na vo vatu tatu Pacific Finance Center ya mo ila to I Canberra au se dalia o kilani la vaia le uti fai atuai ele mafaina o vatua fa marulu mo tatu o kilani ele mafaina o vatua se si lava no foanga a o lea ke le kusi e fia ku le ya ku I fa mole fe sota I mai le tatu numera ia pete messenger mai foi pete su mai le tatu officer o le account number le na wailunga fa iloa mai ai mai le reference o lo wingoa ia male tatu wa male tulanga o tongi o tatu tusi ia mo tatu nei o kilani a Australia le vai ma America na wa vatulunga mo Utah e le tatu wa fa loa le Polynesian market Utah mo tatu California na fo yai ya pe ya na yo to fa fine fo ya Pelinda ke no po Pelinda mamati ya a fa yo yindi to tusi ya fa ilo mai ai update to to California so ni ai ile fa ya itu le no tatu tusi ya me se fo ya se uso le uso ya fa tai so ya tu lepa ya manisi lava ona ya tatu tusi ya Washington ma Alaska na utu ina tulunga tatu contact number na wa yai a famasanga tole 4 ma le fionga ya fo ma lo tuto tasi ya I think what pa uia te au le ne fia fa malulu tu lava Wellington ne ma Christchurch sa send mai ele tatou committee sa mo le update but I think what tu ai no over tu ai lungo le tatou ia ta au le tatou programe Maro. tau lungo programe le vanga le fiafi alo fatele mo o tau sa mo la tunu pele ma fa to fa tu ia marsunga le tau a soifua mai manuia Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Talofa lava. Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South.